ka Mutongoi TV na kwithukisia kameme ka Mutongoi FM ni kilungu cha Ikumbi Ya Siasa muthanyani wa umuthi wa chuma wa matuku miongo itatu mwai usu wambe mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile ni na utano nondo wakomana naku kumatwatiana wa chuma ulona vitie ndeni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa na hitu avikiana kusiogedia ingi ndeni wa kilungu twende na kunena nisia maundu mioko ni ya uteti unamono ba ile mbeta ni itu ya Ukamba na Kenya jitoto manye mwelekeo wa siasa uende atadilika na nula mwaka wa usakuani na hindi mwendo musaisia nithi ya wani na aini ndeni wa studio na onde ni mavikie datika mbodho no kwethi wa uivikia na kumona nyeni to Erastus Kithuku wa Nzomo ndio dhocha yu ndeni wa Ikumbi na hindi no wesundu tuika tuinena ba studio na atongoi na kumuseisia nondo tuiva nondo waku na tuisa ikalava utevo nondo utevo tuyevo tuitha atuikunenga ivuso ya kumya mawoni maku na kuvikiana kunena na itu ndeni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa kwisila ile itatu kenda imwe itano namba otumane mukuve vatendevi na ile wetu ma otumane mukuve ndavye wende na kwelo la wenga liko yeva kana wende na kwithukisia wenga liko yeva na ndu kilungu kiki imwe kwa imwe kwisila Mutongoi TV na Mutongoi FM na ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongoi TV na Mutongoi FM ndeni wa Twitter @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku tutumia Ikumbi Ya Siasa ndeni wa mtandao wa YouTube twe live ni Mutongoi TV/FM official na ndeni wa website no kavikia na kwethukisia kana kwelwela imwe kwa imwe website www.mutongoitv.co.ke na oingi mutongoifm.co.ke na ndi museisia namba cia simu siva ukione kwaku na wiko na simu tafadhali lese wase wa TV yaku kana radio yaku kana othivasa na radio kana TV nikenda wako nasi mutu iwane onesa muthanyani wa umuthi twenenea yulu wa MAVUSO kana options cia mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka nono nie etina wa UDA ya vikiana kwetha yikwatiana na ANC na Ford Kenya alama na ndeni wa One Kenya Alliance mheshimiwa Kalonzo ni waisekana oka ni ndomu na oine ndomu mbeange na nimakwitha maisonga nginya 11 na asekana mena anyanya angi ala matonya kwitha maithukuma yemwe no ni mena mwandu Martha Karua Jimmy wa Jigi na mundu mana avikia na kwasekana muturi onake ni okete kutwitha twinenia MAVUSO ma mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kuyangina makwete kwasekana mheshimiwa Kalonzo alikendeni wa UDA na angi mayase athingale kwa ya Azimio na ake ayitie vomwe na vayetwa ninginya 11 ate imake namo mamwete the 5th ni mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka woni wako ni weva yolo wanenania wa muthanyani wa umuthi athia wekai alikengale kweno ya UDA kana athia Azimio otondu amwe makwendekethia nondo wasia tongo yamwe ma UDA magwete kwendekethia Kalonzo athingale kwesu angi Azimio mayasi aye Kalonzo gengale kwe ni vomusi na ini mwendo musesete woni waku na yu ngale kwa radio na kwa kana Mutongoi FM 27 kine chuma cha katatu yuku matwambia na tusonge tonesa na ni muvya muno ndo tukwata kuoko we museisia witu na indi we ngale kwa sia kitwi na mawithi loko Mutongoi FM ni yana imwe na itatu katono itatu FM 103.3 FM na ndeni wa ngale kwa sia makueni na mawithi loko ni yana katono ile 100.2 FM wenga likosia ku ya Voi Taita Taveta sio nde kisuani cha Ethiopia kana South Coast ni yana imwe na ile katono kenda na ndio tuambia kilungu ete maoni maku we mwithukisia na we museisia wa Mutongoi TV na Mutongoi FM na yu aini bako tondo kuona ondene mavikieva studio nondo waku kilungu cha Ikumbi Ya Siasa na yu imwe kwa imwe enda tuambia baba kubena kwa mwanyane waku yu chambe ni kumambo modhocha ndeni wa Ikumbi Ya Siasa na la mwithito mwikulia mutumio katikati aendie ku ni mwamo na yu no gwetha yetu tabia kola waendie na yu mwanyatu waku karibu muno ba Mutongoi TV na Mutongoi FM ndeni wa kamera no okethi museisia na we mutabi masieto maku no be nina mukethia edukisia ma Mutongoi TV pala bonde mwi katika taifa ya Kenya na ngutungia Mutongoi TV muvea nundu tunenga mwana wa kuka tunene maundu ala tunena namo kula kuimwene ndi na tukiele sianesa kwesitwa nitawa Dr. Jeff kana Jafet Kaluyu na ngusi ndani ya kivila cho Sumbi 2017 lakini asuni matuku mavitu ala tusiaisi ni 2022 ngethi wa katika kinyang'anyiro na ngethi ani kivilani nikienda nitongo isi
kipindi kiini cha past and the future andu ala mebo ni maitina na kwani sili jeninye ni represent the future. Na I'm looking forward kana ninetelete within tweka debate na twa prosecute case ya anduma Kenya na ni sure ngama konata kithembe. Aya, karibu muno usetwa Dr. Jeff Kaloyo asya kama kuna takithembe na indi ni muvya muno ndo wakuka kwa sababu wa kuambe kuka ndeni wa Mutongo TV na indi tuna Mutongo FM kilungu kiki imwe kwa imwe ndeni wa radio na TV na indi tuna ya FM mwanya ni wako ni muvya rastasi azia ize maitu na edukize maitu nenda kwa zamano ni mukethi nyonda kula mwe twasi chuma giuke betu na giuke ngindie bakubi na ni manyeka na ni mwe mantete muno ni muvya ndo akwetha ni simwe mwe pata na sindu tunena ala twitha tunane komana kana metha matane molangito ni sirwa banini ninye Fred Mbatha FM ula mutaalamu wa maundu motongo na maundu ma uteti utona kuutabia kana une kuketha mbua kana sua ya uteti na ito utongeanga imu bya ntu watunenga manonge wa kwamani abai kumbini yute balike no tutazya kumbini walika ndo umamana na yute liga boy thionde na ni kwatete kumabona kendo nanga yitweka nesa nina muthoki nyonde ni mubea aya na ndi kumbini utondo waweta aya musakwa siana sieso kwa manza Mheshimiwa wati ndati na kona tinda nesa mwanya tu wa kundo nenda mwene muvya muno mwithukisia na musiaisia kwa mzanzala itatu ina mepituku tindetu ya mwingi muno kuma bidala tuna ikitui tunathima makueni toka kuuma saku no mothe Kirugoya na sekanane ngoma ni na mashambiki ingi muno ma Mutongo TV na nethe yake bindu kiki ndo akikwetwe na ndo ingi na jesa kwa masitwa ni ndani kitonga manzo mbunge wa Makueni ulayu ungamete kibela cha Senate Makueni. Nende muvya muno mheshimiwa na ithima Ikumbi Ya Siasa Mutongo TV tukutungia muvya nondo tambo Ikumbi Ya Siasa ndeni wa umbano wake twi onewiye nende ku mabigana kukuya matambwa Ikumbi Ya Siasa na kwa moya mwezi anevo na ile twele anavo na ende muvya muno na kumuzinda musese inyo twambia no amanyama sietwa ketha wine kudio kwa atongea su onde no kavikia na kukulia na yutu ene nende no nene witu na kuyete woni waku na twazia kana ndeni wa Ikumbi Ya Siasa tunena aki uima tuko na siasa twaise twigete kimena vondeni mbumanga no tinzio eka uno angale kweno ya UD ati supporting ngale kwesu kama azimia support onesa wangale kweno ya oka ekaje nesa ngale kwa ila ingi kila mundu wi eka pako no siasa nesa bate mbumano kana maundu mathoku hitu yambia atongo ine ndatwambia ova na nondo muno muno twitha twinene ilembete itu okamba na twitha twinena na kamba na ndiambia na Dr. Jeff Kaloyo na ula wa hiti wano utangasi tukwite kivela cha usumbi ya keli nondo 2017 no wetiti na indi no mukamba umete ilembeta ni yutu ya ukamba na Dr. Jeff watiro sisi ya Mutongo ya chama cha Wiper Dr. KALONZO wa Musyoka ethi tuotongo ine kwa ivinda ya sana ndini wa ilembete okamba ethi tunaila command kana ethi tuwa command muno ndini wa ilembete okamba indi wa sisi oyu otwene na sanzo ne kanandi ethi tunakithingi thoki nini wato sisi ya nivokite siya maingita chama cha UD katika vo na kina mheshimiwa Muthama na Munyaka na Alangi makenda meona wati ngaliko ya yo azimio nayo watiro sisi ya magavana mokamba onde molo tete ngaliko nesu na twase kusangelekanyo ya maunivani manini ala methi to kambani twase ko ya Mutongo ni Wiper ni yethi ya asia yo kama sa kuni yethi ya asinda kitisa kithuke ya asinda atwa athi ngoma somba ya vikana kusindwa yiye kuli yako ni kana watiro sisi ya mheshimiwa Kalonzo kwa oyu enela command yethi tuneva umbeni na uteno lembete okamba vanza county ino ingi miongo ina na inya nondo kamba tu ina county 3 na county 3 miongo na monza watu sia vanza navo pia ena ila command ya kutonya command and kana wate utonya mutonye ya kutwika musumbi wakatana kwa ukubiga Kalonzo ni my brother na no munano na undulando na kwasia ni andwala manenga nae majibu kana mosungio undu wina command Kenya tia tongoi ona time ati andwala anana umotongo yo nedhani me MCA ma MPA ma senators timo mato na kwasia kana we mutongoi ni NND
nundu nimo waendio thukuma ila waina mwana wa thukuma ni waendio mathukuma nimo mailite kunenge majibu nitukwenda kana tuyukwenda kuyanana na chao historia kana record yaku umundi bala tubikite Kenya mathina ala twinamo na ala manene na andu ala makwitikenana na kwa twailite kwithia tuyasia mathina ni po twinamo na nimo twailite osisia mundu lo tono tatwa mathinano andu ala nimo manengiwe mwana na manengwe vinda yanu yourself kana ya kutatwa mathina su twinamo lakini ivinda yo mayai tumia nesa na nundu ikulio yaku ni specific twailite kujibu tukasia record ya Kalonzo ibwa nono kibilani kono tuyani evya tuyani paingwa ona mathina kana kimena kana nduthuku wa kwasia mundu longi tutomo tata onetha nukamba kana Kenya nundu nwa kava Kenya wasia throughout Kenya andu angi no tuikata no tutate nundu nyeni believe ya kila nziawa yuka na tongo imayo na ivinda ya nziwa yaku anengo mwana wale yaku ikondo wange kwika ukekopitwa ni wakati automatically nundu ivinda yaku ni athela na undulo na ilite kwika nduneka kwou niwo kitumingu kulia enendi kamba ma Kenya ni represent new generation of leaders wize kwithia ni twanengo mwana nundu nye my biggest statement kana undula ngwasia monene ni ethianu wendewa palatwi na andu ala matwetetebo nitumesi na no mo makwitia kivila na matwiye metwika undu matwika then ethiandu kwenda bala matubicha umundi then walito sense na nine yumya nitwike ni mundu loto na kuendezia Kenya nambe lakini ethani wendewa palatwi nye ndivo wende na andu azu mende otwika undu matwika ojene ya kwikala na ugule ulo tova yolo wa maundu ala matwika na maundu ala record ya mundu watito sisi we thini wotongwe wele mbete yutu wakamba nundu wazino witikibila chao sumbi ukamba nukwetwe nesa kilumio na ukamba nikwithe na otongwe wina cheni the answer isungyo yako directly ukamba tuina mathina tuina utongo enough two solutions either atongo yalama kwenda utongo kana alama tuyemevo masensi etambia undu mabwana pathuku nundu tuina kibu uchanza na sindu cia muthembozu pata senzetwe muno na tiva nini pata senzetwe muno ukamba ni tuthina na nivyo almost twi itina despite the biggest budgets ila twi the anasio unye my solution to sense ya atongo hii tumaiye kando na tukama suvia nye ni pata na Kalonzo ni pata na ndwangi angilo lakini utongo ini ni record na kutongozia uisensi ya maisha mando ethema yusensi ya maisha mando ni makulia manenge mwana na nikiende yo manenge chao ndaiyela hiyo kwati abuni ngosema kwa kwingi mheshimiwa Maanzo watozikisia mheshimiwa Kalonzo yasia kana alame na evuso yako yatakana mutongo imuna ayo na wati munene ndeni wa elekesio fulani yitu enene ndeni wa lembete yote wakamba withi tuchamani cha waipa kwa ivinda yasa na watito sisi otondo na nenga leka nyesungu nenga naye yolo amoni kanywa manini alama vitete kwa ivinda ingino watu elise kila cheli wenguo masumba na hukunge na yuno kukirose amesu ingili kangite watito sisi inywe chama cha waipa nemukuwa muthi ingili echo muno nemukona ondo mwaile ingili ne 13 niwo mwili oyo nenda kwa tata ni cia Raila Odinga twekaba na kesa wasisia yuko Mombasa te mbunge wa Wiper wito Ali Bogo sai aungamite governor wa Mombasa mundu ebinya muno na ati yainge wokambura tunatwe na speaker bura wakata itataveta ni governor Saboja ni wetu na chama cha Wiper na Dan Mwanzo no ungamite na chama cha Wiper na be mwanake MP wa Wundanyi ni wa chama cha Wiper MP wa Wundanyi constituency kimwana kenini kena viti mwingi muno kana twekeke accountant na bamba toka mbane ukawethete na ma MP maingi ma MCA maingi kwa chama chochote na wabika ilobiti na mawathe na ilobi no tukwate keka kamba mana ngania ikula no tukwate ibila thandatu kundu kula twe command ne lakini tukaunga mando ingi unachangama kicho ndo kula kwa twa kiliku tukaunga mando ingi tukanangania wasije bate na ale makwele ola yuungamite ngavana ya South Coast
na masaini tena inge mono Kisii tena MP wa Borabu wote wa Momanyi na anivetwa yu anivetwa kele na aende kuungama governor na wasisia kesio yu ondeno sisi northeastern Meru sai latenekie mapping nito na ukwata counties nginya 18 nginya Turukana tuna nyumbani tyo kuungama na Wiper na kondo wau namba kama nye mheshimiwa Kaloyo no wata na mundu musomu munono yakaleta America ni wese siasa ndura mu introduce neza ndana utabya neza ni ngonie siasa sia America ndo sienda ndo asuni tamama tutongo yasia utongo iwe binya na tutongo yaza wewe kaona we MP ona we ngavana ngenda we ngavana na mbesa ina umailobi ndo ale tenda we ona delay kwasi ndimo lakini ningwenda kwetikana nake kwithita kwina mathina muno babe mangavana ndo kubikia bau ndani makuene pai count Kenya itavikitie bilioni 800 lakini ukasisia Kenya yonde ndu wona moito ukona kindo na kiligeta bilioni ile kana 3 katika county yoyote tinde twathina muno wa corruption andu kuya imbeza yani kwenda devolution kwa sio kwa devolve wa corruption tinola munene pio Kenya withito corruption na yona ona kwa ni MP hindu kuma parliament na no mpakanga changia na kwina minister of finance na kwisa serikali lazi ikibila lakini tutonga mubea nundu nosio katunga mubea president Uhuru Kenyatta nda tu macha ila tokie twake damu ona bala ambeyo ni president Kibaki I don't know kwazi kama maina mukuni yakula na ibinga silangezu ona ni banda delegation ni kamone silangezi thamewe kundu kungi na ndo ange ma support serikali na asi hapana silanga no kweza na thake yu ndileo nyuma kiwona katwa kiwu kitui etwa masako na katethia kamba na ndo makendo na kiucha kwika irrigation mheshimiwa ni kaleta America ni wizi bandu wa Hoover Dam Las Vegas ya desert lakini na ndiye kwetu yambesha silanga thwake tukone kala Hoover Dam yambegwa kuumia town nene muno etwa Las Vegas no imyola wikawa the nomo muno ni mwingi no getha ndo asibe na liuna na mahina mathina kwa unongona okubikia butu bikite ukamba we okabaka kama mheshimiwa Kalonzo ndiye vice president wakenda myenda yaye okay wewe wezongea kule yako wana wate wenyu timulelo na wate witu timulelo ono kitia kwinge banundo wa sisia ando inge Kenya ina ando inge mno mateko ndo tongo iwa Ruto na vile Kenya ina ando inge mno mateko ndo tongo iwa Raila na matu isupite makatu isupa makatu ya mwathi kwa Raila ni mwatu asia mwathi kwa Ruto ni mwatu asia ikala hivyo na muyenda na manda andolange mena message maile tenyu na ela kura siku na mukasanga muno kugila te kwateju nundu kula sio ndasi ndo isolawa ubwa weyu azimio ni ndalu na Raila Odinga ni mudalu nitokete bau kwate umwe na wazonga kana ngwana wazonga sisi onde to nene na ndi bana FM namba onenga ato mwana mayamba onena sio na education nesa ina ngwile kila bo yete ki utaalamu atose na meba ma utaalamu ndo tu ya nutabazia sua kanambua ya siasa yauni ni wewe education kule yako na kule na education atongwe woni wako noiva watose ya wati wa mheshimiwa Kalonzo Mosi nanza ekanambira undu umwe ni langi mweu na mwiu yani nundu weneke weneza ati kwangeleka niyu twambia ba musi musi pala pe mukamba pe kindu kwete kwisili na kindu kuma kwete kwisili na ati pe kindu kwiwa tongo imaiya Kalonzo ati Kalonzo tienda kwa ndaya ungame wewe kama baka mwiso ene thiri makwete kwikulia ati wepate ngui akaungama eweka ni kuozo sumbe wa Kenya bine kulio be makwete kwikulia na yume ya kulia ni makwethu kesi akunima wateti mainena makazi ai ndukarete kukwarana na mundu ungi ende ya wili mubaka mwiso yu kwanza yu ati yala pe ati
methwa me pala pe Kalonzo nundu nimekuona batengwe aketha usumbini ikundu ni we aendete nulikita usumbini yu pala pe we ona wiu pa ilembeta yo kamba yekuyati wasisya nesa patengwe wati wa Kalonzo kwikundule keti kwikundule elete na ithye na kuye tuenda na numbers mutaalamu enda na numbers na numbers ili hata uka zizia hii twambie masaku ngavana no ukethia ngavana tiwa chama kile cha mheshimiwa Kalonzo ukathike tu ukazizia kitwi no ukethia kitwi tiwa chama kile cha Kalonzo ukathi makuene no ukethia makuene aketa kumba umba athengere chama lakini monango tiwe chama ukoka kundu kula masoko ala manene na masoko ala manene tu na Kenya na ile Mombasa Nairobi ukathi Mombasa ukakulia ati semwila tituye akamba makwete ni ziba ni jangama tu na mugamba aye no bonoketo ketumini chao yuka kulia andu kwa wingi makuya hii ketumine kana paunga maando ingi kitumine kana utongo iwa kwea akamba masyokenie pandu pamwe na mainena na wazio mwa maonga mya mundu mwana maikwatia andu ingi maonga mawegela bana ilobi pala ukwewa pala mheshimiwa wako minia paile kwethwa tupainyiba ayumbe methandatu indi nendo gutebia kana mo yumbe no mwayu ulotiele ilobi wa usubi wa muno nundu no wotiele eweka pawi ilobi yuke ucha kweta yu kiucha kwea etha twailite kwethwa ukamba mukamba ilite kwethwa ene iliosio yumbe ina sini babio ina emusinde bio yu sie ulangu ne thandatu lakini emusinde bio nina ne twaitita tu na chucha kweta chucha kwea ugwe yugwewa kugwewa twaile kwethwa twina wate ine kana kwea kamba ingi ugo ni wozu kuniko kwea kamba la ingi na nemeo sindwa meku aya uka si utheyanga bwithe okazicha kukuwetwa hii kwi MCA makamba ukethia meo ko lakini kwanza angene mazi amaingi magirete kuungamewa ni chama kingi na chama chuticho mheshimiwa Kalonzo Musyoka wai nenda tete na line uzu ndu chucho tukweta osisia na chucha kweta chucha kwea wati na njumela byukamba nyungi kinanza mheshimiwa Johnson Muthama no tuyeba kube mono na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na yuma thimwe na mundu uzu ndukeze obanga eweka atembete eweka wainga baya ketwi pe deputy governor unatuye ewa ilobi mweke ula no kumandho governor oyu ndio mandela inini ula we mheshimiwa Kalonzo Musyoka na andwazu ukwendukeze obanga mayuma abandu manai mauma abandu manai na mauma abandu manakwatiye na wona mauma betha imini wati no watheya wauma lukanza pe mundu abakubi muno wethwete abakubi muno na Kalonzo wete wa Mundavadi wethu yu mataendete mwe yu kwethwa mataendete mwe ni utabio netha ni kula ile ni siaoleka nondu yatona kwita mheshimiwa Kalonzo Musyoka mwe yuka kuugiru ninya kukunga mea atu kuone campaign yemwe yelo manaka na mathimwe na andu ala manazia nitona kuunga mana Kalonzo nondu ena mheshimiwa Mundavadi welo manaka na andu azima thimwe yuke ukikweta kiukikwia twazia thi kana twazia ye pe not less than kindu kitetheo wa 10 katika andu thiana wala manate Kalonzo 10 waite yu kwa atrozi zanza na ndini vyo vungulu ndi kuelewa na kwethukicha nesa mtikileni ukipata ve mheshimiwa Kaloyo na nenda tukwa ni ovanini tu ova undini wa otongoi na mheshimiwa Kaloyo atrozi ya wate ya siasa ya Kenya nesa na muno wikalanga kwa sababu ende ni wate ya siasa ya Kenya no kamba ni ukamba no keyone ya maundu watu sia aye nikala Kenya nika kuthukuma internationally to get that very clear mheshimiwa Kaloyo kala Kenya na thukuma US aye internationally ona kundu kungi European aya nesa thukuma kundu kungi za wa Kenya kuti sawa yes aya yuko tuke kulioni ikoloni watu sisi alama kwa tena na mheshimiwa Kalonzo enwe FM baanze kana kina Mudavadi iwe tangu lazima navike kweveta nituna nene ya One Kenya Alliance mheshimiwa manza natu ya okane ndumu na toka onene yake u ndi wasisi oya loti yetu na mo toze kwa ngelekanyo mheshimiwa Moi
Mheshimiwa moyo umete vaya Baringo na wazia Baringo ve mutongo ungi umete ngaliko ya Rift Valley atwa William Ruto na chama cha UDA ngaleko nesu nikiende na kukuma omono twasisia Mheshimiwa ngita Martha Karua umete vaya Kirinyaga na 2017 no abalukite kibela cha governor abaluchani wa Iguru twase mundu Muturi ni madoni mokone kama tonyo oboko memwe Muturi niwe speaker wa mbunge nene indi aligire speaker tino yata kuvaluka 2013 kibela cha uyumbe baya Bere North ati yano wina mwa kina Jimmy Wajigi ndio kama kibela watu wazisi mena wasio kuona atayame atene na Mheshimiwa Kalonzo nime omoteja kwanze mwe kana ilengi then wa kibela kilo kwenda cha usupe kindu kimwangu ninengete ndaya ni anwonde ala mosemba kwa kibela cha usumbi otakwa inaile to kumunenge ndaya na kwithia wisemba ni kindu kivina na ni kindu kithia kichenda ukumbao kou Mheshimiwa Kalonzo ono ukumbao wakwikata wosemba na I think ni wasendie imwe before katika ukamba ni ngwazia ninye nina most experience ya kusemba kivila cha president nundu na ibo August 8th na ja kanzwa nasi okaivo October 26 kwa uni sembete malele we had to start again the campaign ni utwaili to kuanzia campaign tupike bao uni ni experience ya kusemba president neza na kumana ni chao andu methe ya makwetie president tio kusemba oki andu ningwendo twika musumbi pe dynamics kana maundu maingi methe ya makwatanite ulovo kumana kuma kwa system kuma kwa andu onde uloko kumana kou kilangu isilia in terms of kana Kalonzo nuko nindi andu in terms of alliance mutumioni wane na nesa asya kana numbers nisio sikata sithukuma indi umundi nenda kwasya nomba katu sensi siasa sya kuka pamwe nikenda tukwate numbers nikenda tutwike musumbi nikenda withie serikalini ona ngewa ya kwiwa nomba katu ukimwe nikenda twithie serikalini ningewa ya kunena nai ite utongoi nundu imini andu ala mate serikalini maili to nengwe services kana maili to nengwe utongoi kwa kwithia uyazi atwalire kwithia twikivilani nomba katu ithie twikivilani na nenda ngania kembwa nwenda akivila wanengwe mwana waili to thukuma nesa ukathukuma andu muno no kanengwe mwana o repeat andu ala mebo monze kivilani competitors sia kwa sionde mai ivilani na manengwe mwana wako influence na andu amonde mebano nitukwitikilana kana services kana palatwi ta serikali ya Kenya tuiba andu baseo na andu ala matovikisie bunao tio andu amakwitia kivila ingi tuisio katumanenge mwana mende kututhukania ngoka na kutwana angia maundu niki na tio thuku na tuyu nitwalito manenge ndaya ni manathukumie undu matona indi utomi wo wine mwianu tunena ula wago wanengo mwana na mbesa na sindu cia kwiko utomi waku timu yanu no tongo iwaku timu yanu kila kivo ethiwa pe kenyela tutona kwithia twi the Kenya that should be ti kenyela twi na nito motongo ithwe na ndwangi yi anono ito motongo ithwe na ndwangi President Reagan ila wai ayo musumbi wa America ila wanengiwe mwana na America ya mwani kusensia mosie mamonenge kula ila mamonenge asinda yake linu thukumula wena wo no tongo anengiwe almost 100% kana yana kwa yana asioke katika usumbi ila Barack Obama unasindie yambe na anengo mwana ona umundu be mundu complain about it now kindu kila ki Kenya mekwenda front runners kana common politicians ila si akila muthenya ila sibo na nukuona katika mikutano yo meta na yupa andu moka nini tene kuoka ando ingi no nete mikutano fulani yesterday the day before na manondo ukithia no matailia no utaliano kuni kwasia onetha kwi coalitions kana sindu ingi maikwenda na alangi membe wa Kenya mazia membi nunengo mundu tandawa ndukwenda Kenya yetelete mutongo ula uka expose wa nandu makanengo alternative undu Obama woki Clinton embe na Mitt Romney membe lakini oka asensia at once Kenya pe mutongo yukite nelo ko expose wana ningotula muti anduma media nikienda me expose all the candidates manenga ne otomi wo undu matona thukuma
umundi ba emundu twina ndeti nene twalite kwithia ona twinena bani twanene ya muno ndatikemwe ni twanene ya muno ubo wa undu tusinda lakini katika candidates lasivo twikwasia ula wina international experience ile nene nundu twina ndeti nene tutono nengwe better conditions ya lower the interest rates na kwasa bya matuku noinye ninda the most international experience na nini itikilikite katika nzisi anza ninye ndina corruption file kana cartel file nindo no kwithia nitono deal na ungei ula twanene aba atotongwe ko ni kulia enene kaloyo no mbetekelia pau ni tweso nene ya nesa ki withian ngweza gweta kivindi kingi wisaitha ni twanene ya nesa nondo wazeno tula mutiando ma media lakini mutongo TV tunenga andu uthei onthe magoka ba na mutungia muthea na ngweza kweta bo unene na Kenya yu umathoesi manifesto magu nesa mondo alo kwenda ikana niki maunyu vewe takaloyo no mbetekele ngweza kweta na kine kindo na kwatha mheshimiwa manzo kuleso ni kuolete ati atonga simwende na kwatenda mo ni musale mudabadi no naendie watangula no naendie na mwavikiana kwazia bado aziona baikendo mwene iwe kendo naende twende no neza kana chama FM wavikiana kweta ba waneza kula nile ninavikiana kuthi watozi alamu kwatiana namo azuna vikiana kuweta wiona mena wasiana ne matonya kweli wa maimu kwata nesa mbau na kumutethesia wezethia ni mwozo tongwe wantheno kana namba shoga tina kijana na mheshimiwa Kaloyo cha Obama na Reagan ndio nilikania asiaizia na education kana kirukulanise na kiandike ni ngai ni kana ngai ni wonyu ba tongoi ngai ni umasia atongoi ibuku ya Daniel yaje remove kumya na Nebukadnezar elota ya mitala kwa uyola wanengetwe kana Saulo no wonie ni maumiwe utongo ine ko ngo na gwetekala na kwa ile tendo kwina upendu kumuno wako pendu utongo iwanze na wasisi yake bila yuchuma chauma Central Kenya kiyuma Rift Valley na kiesio kiu na kukalea ikondo ona president Uhuru Kenyatta no wete kedu kukalea ikondo kebela keteza kumagwa miaka yondo itikitayitikila tishumbe kwa nikukwele na kondo wau kuthikwa musalia wasizia ono twasio kambisi ile andu ombe mosa running mate kuma Central Kenya Raila na Ruto na ikindene nikizange bonondo ndinda na ndo mo parliament ta onake mheshimiwa Kalonzo na Oka elaba umaele bongeli lwangiana ona agenda na choice ona kama musale anayobo eondeni ona balano nenda atukarani mate bado kindu kila kina ikimongela namba ni running mate wa Central Kenya ukweli ni kana kula ila sikuwane wa na ila sisuyesia na ila isumbikithia mundu si Central Kenya na mundu loka kuna wakula mbingi ni Central Kenya loka asumbika Kenya usini wa kweli na nicho tunaisia ni twethukisia woni wandu alame utu ya tuikalika kambi imwe ya isu amwe nimekwenda twende Azimio enye ni sina zaki tone mwana siasa tukathia Azimio tupaloka ayo 2017 ebinda ila mukamba wonde na magavana monde na kila mundu wa kutwikie Azimio atwika Raila Odinga wa ODM pio na bado twabaluka kwa una magabo ke formula nge akesu ya koi uda kana koi Azimio uda ina the normal neze ando inge bado na usha yezia ando ba ya bombewe lakini ando inge ma kumbe yabu wanatima makona akula undu wona aumba na we ana tiwi kula wanazime vuo mbana tima makona akula ando inge mevuo mbana na inge maikadi akula ukameti umundu akila zaidi ambezo akamwe umya kadi akula okathe ndeyo agenda kuya mwiro no tutio agenda kuna aikula ko kindu kila kidene pyu toilet katanthe kwangela kanywa kamba yu akambala metha unimbe wa milioni 5 na akambala makuna kula maithea 3 million alafu wandikithio kethia 11 makenda bo umunde mukambe na milioni 3 ona kono na zalua ta simba kula mbinge zalua ne milioni ile na kindu akala njini ne milioni ile na kindu
ithe twi milioni ile na obu tukite obikabu twebaza muno namo no ndo ando ingi maitu mayenda kwandikithia kura lakini wasisa ndo Kenya ina milioni na 25 mbandikithia takoni makura ono mundu ndo Kenya no ndo na ise ndikwitia kibela kukaumela mundu webitha Central Kenya na yecha kibela ona sumbika ntheno nundu ukaumia Ruto Central Kenya Ruto anakura nini muno ona kwe mheshimiwa Kalonzo ukamuvene Central Kenya kwa ndu wau ndu Central Kenya nebo kuamua itheni tukuthina mbewa na mheshimiwa Kalonzo ande na kuita kibela tuyumupata kwanza kuota kwa gwoka kawane mwekuyu aonje yu haiti kwa sumbika Kenya andu maindo ibena andu ala matwe ibela ko waze kane mwekuyu nike yuka kawane mwekuyu nange kula yandikithitwe ku kula milioni 5 azima iko ne hawo azima kone hawo lawo kai ku elo kweza kuwa konga ma president wa candidate wa Central Kenya wena maoni ai andazima kama bendo ka no modi mheshimiwa kango kole na mbira pala FM na ngete woni wake lo wake ne vinda ya sabe to ya sekana mundu lo ndo kwenda usumbeka akaumya rani limiti baya Central na hiyo kulenge yukanika no nginya uketha we rani limiti nike na mwithe ndeni wa serikali mbaye nginya iketha yani ina umusumbe kana rani limiti nike na Central Kenya mete disindu ile kwa mundu wondo lo nuna na mana maibitha maje kibela cha namba 2 nikito na kendo ga musumbe akendo ateko kwa kisumbe kwa kana kenge ni maoso sumbe kibela kila kenge mete cha lazima ni cha minister wa finance mundu longa membesa maije mbesa sio ndani sio ezu niyo bea minimum yo tuyambe ya kunena ambao tunenga minister wa mbesa na deputy president kondo obu ko bengo ba ya ko bengo na ko madauka okay aya bitigana bigo bala bana FM ni wetu kiesia pene niyo kule yako bauya alama ende ina kuatiania na mheshimiwa Kalonzo ane ndingi medi to mayasi ya twaje kwangale kanyo omoi baya Rift Valley wati wake ni wathe tina mheshimiwa Ruto kana chama cha UDA nazo wengine vikana kweta wasisi na kuona andu asu ni magweza umiliani cheni nesa bala be mheshimiwa Kalonzo uzungi we laisi uzungi one aye andu azuma thisa kwete cheni ni utabia nesa andu azuma thiyete cheni kwanza wa matala nesa kwanza mawete nesa muno nendo zisiye ukuyitu malu kuyiba yanza wa company sisi Gideon Moi kwanda yasyonde Gideon Moi with all due respect yani kwanda yasyonde Gideon Moi aumera kwa Moi na yana zindu ile kendo kema zitwa na kindu chake ile ena mbesa lakini kindu kila cha pata nicho utaenda choketa wa wadi dena na yu kwanza nindi ukwatie bahati onakaune tugete yu nindi ukwatie bahati mundu la we musalia au makke kundine ke yu nindi ukwatie bahati wethe yani waambe ya kuoneka ngaba nini yu we kwatia mwanamo Rift Valley nenda ugotabya windi tiba ya Central mundu la itawa Martha Karua atuye yeobo na no neta sio ngabana na kwanza ena chama chake na ndauka na Kenya yu esa kukendi mundu la we muturi anakitie kunewa usipika wa umbunge nundu wati wa kwake mwene ndwibo theya withe mundu unge kwetwa Jimmy mwana wa Njigi Jimmy onanda unga makitani akanenya ende akamatabya hii twina kindu kwita wa ideology daunga makitani Jimmy kwanza we labda kaba kake nuto na kwetha yona mbeza nini kwetha ndo nonenga mundu ayenda kuungama kwetha ndo ungama ndo wendete yuko ni utabia neza kana andu ala mheshimiwa Kalonzo Musyoka totona kwasia wikwete ngale kwa iya ni utabia neza lato wo wa musize neza nundo lato wingeti siaza lato kwa nebinde bituku we mundu la we azimio aje no kumbana na mangabana na kuru no thiuge thia nota be mangabana of without aya mundu la we kamina age aje no kwenda kuthengeana na mangabana bandu no muone na mangabana melegele 15 biyo kulyo na ati na ke mheshimiwa waitu Kalonzo Musyoka mangabana maiba
yutipo ngukwia andwala yumekwetwe menza lato woni utapisia ba winde mono nondo yes ndwetsia nisya yukwangelekanyo enda bukwa kwa enda okimane kwangelekanyo nenda wotabia neza kana kiimani matha karwanda ne kwata constituency mwati ikumwene to onenga kura wamba utwiga kindu ta governor yumundu la governor yuwipo kula ni Wainguru ena kikundi kingi cha kamini UDA kamini wethukizia andu ameagera itu murungi mengale kwengi yuko patengwi teinena nesa na teinengano ndayala maileta kunengo andu ala mengale kwa ya munini mengale kwa ya mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka lato wo batengwe wende mono no kalea kuongelangwe ne betha bena thina twinene alato tunene yulo wa mbesa presidential campaign ona kaloyo no atumbulela bakana nienda mbesa naenda mipango nazo aweta nego azio mbesa butiebo wazio weta wajigi wazio kindu cha muthembozu dukoda takatamato no teleze Kalonzo kwanze mwika nengi kwa kishana kana ni mabanga mipango Kalonzo koza otongo nienda kuuta byo kwanza wewe mheshimiwa Kalonzo atozie weka wala mokwasi yeweka atena andwangi kambi yake yonde ya wipa na ateimage no mena mbesa batonya kutwa ku campaign sia presidential campaign maunje meoka aye yumakewa yunga maimwe nyoka pena thena kukona campaign izmu bakamweso yuni jo kuona muno makunanga ni timoko nundu mwana amoyeba u na maendie mamantha mundu la winjimi wanjigi nundu nake nutona kukogethia ni wongela kindu na ni utabia neza kana andu asu amasisi twambie na wanjigi azuna kunima biazala nanye nendo utabia ta mutaalamu kana mundu uzu etha asiaitie serikali la yukete osumbika azikulia tho ila zisumbika ngakwata project ndona kukuna ngatunga pesa siakwa yugazizi amonge mundu la we masharia anelingilale na azimio meelingilana na maimina kwelingilana abingwa ketuo cha TV na kuokezumu kwake ni plus nundu nulikije kwanza Yesu yuko andu awona amalingila andu masiasa peke ndo metha amathenda mathikulia yo mundu ilokwezo likotongo ini nye ngakwata cha na yumundu uzuoka yutebi kama iwa keli wakatatu aile ukakazizi akakete yuko ametho maguo akekulia yo nene mundu utauke twika muzumbe na onaka twika muzumbe aketha ena otothi wa kunenga muradi uto no tumandonga ila mbesa siakwa na tumeiye na babi kwa bauni wo withia pe thine ngwendea na omukwati ya kana nye ndikwendea na omukwati inde yukwa oyu yes yukwa oyu na nendo ngori andu asu kwa mena yuta ta wanjigi ni wanjigi nendo no tabia oka o mana pateke ndungu ibi matavia maika ikiye muno kana no makwati ya mpaka mweso gimbesa netha no makwati maika ikiye muno kila kitumita makwati ya kana ni kindu mweso kitona kwisa kwithwa kitona kwitha giki sio kwo ona ngoja ile kwitha giki sio no bana Jimmy asia kana weno kukitio sumbi na ODM ayetiwa lakini nange twimona teme kwata no kulia ene tipo ngwende uti kulanye we etha ize no kuongamia yuba abange umelela ba netha ne umela awumela nike ndipo ngokuya menda ikalanthi masisi ondozu neza nundu ta analyst mweso wa undu nutona kwisa kwithwa utona iso maomisi amo we etha enda ungamana kikundi kingi oka kikundi ni kingi kata kila kitotha gutuma uenda kwa mundu la musindana ni kindu kila hizi ona bundu tha ndo ni dikwizile muno wathi kwa mundu longe ni kana withie ni wa soma simbithi ciake umanya undu utona muombo nibo ngwenda withie omenake omayona toro no mongela kula nanye baigula nienda watabia mheshimiwa Manzo na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na ndwala mauje na line uzu etha njime ona mbeza to utona finance campaign aendelee ende ndamongela kula onemwe aya kwati yabo nenda kwambo thibara we mwene ndi nikena desio kwe nyingi na inde mwenda musia isia ni muvya muno ndo akwendea na wikale Ikumbi Ya Siasa kumenda twambi yangi nyava u na kuyekana ona akuni tone ngaye buso yako tuma utumani wako kumya woni wako twenene ro MAVUSO mheshimiwa Kalonzo Musyoka no kwiwa kuyamwe maende na kwasekana abinginie leveni yangi mayasi ajiye alike kamini otondo FM ende toketa muno kamini ni UDA nondo saibo yone kami kananga lekwa nge azimio
la umoja ya tinga na yunde ni wa Facebook ni Mutongoi TV na Mutongoi FM lilikana kilungu kecha Ikumbi Ya Siasa ni imwe kwa kwesela Mutongoi TV na Mutongoi FM. Mutongoi FM ni kamemeka radio kalaka sewe metoki na nikaende eno likamuno na kuikinyia muno ile metani ya ukamba na kilungu kino kivo imwe kwa imwe ku ngaleko ya Facebook tu live wa vigavo tinakuketwa ko share utumia ndo ingene wa YouTube Tuivo tu live Mutongoi TV / Mutongoi FM Mutongoi TV / Mutongoi kana FM official tumotumani wa kuvonondo tu imwe kwa imwe na yo ekana ambia ngale kwa Facebook nenda kuambia na mundu wetu wa Kimonda Junior aseka na alamu kwa Kalonzo apeane support kwa hao wengine mbona wasitupe kedha tuimanenga support ni kwetha tuivikite kura kiasi cia alamena ulun onamo alamena kula mbingi measia mayesa obetithia president me okalasima bethe mbai inge sio manenga support please charity mutua and kivotha stop confusing Kamba people kazi yenu tumejua kudanganya maendeleo hakuna I'm from Kitui na charity will go home very early in the morning nimeenda we sawa ende Kimonda ni muvya mnondo waoni wako mundu wetwa Joyman Musilo ya sia Ikumbi Ya Siasa tuthuthi akamba makwatane na mayosa kura tuviche more than 2 million votes Kenya is safer in the hands of Kalonzo Karua presidency Kalonzo tosha by Rachel Mouwo asanti unona ke etwa Steven Muya ya sia Kalonzo tosha manzo tuemevau Peter Molo ya sia Kalonzo tumukwete mbakamwisho Monova Nairobi kwa Ruben asanti Joseph Jomo watching from Tuda Mombasa tuimwe ni Movea Chelsea Jeff Mathias akamba ningetamani Kalonzo awe rais but it's impossible why hide Kalonzo ndatonya asanti Honorable Vincent Luyas ya manzo avingwe medho na yethukisya bwana FM otherwise Kaloyo nitumwetele muno naindi Regina mwende Erastas zomo witu aeke ukengwa aende 11 eweka ndetonya anikwatia Regina mwende asa Kalonzo eko ukengwa 11 eweka ndetonya Kalonzo atafuko kweli vaiva nduendete Joseph Musyoka Mwange chalo wa Maseki bwana Erastas ngedese atongwe asumuno alafu ngolelie mheshimiwa manzo wo ilama kwa Kalonzo ethi nginya 11 tamba ungolelia we akamba kana tukura tutu kana no twinge usi wa dhwake yani no itwae mondo status kweli nundu ni kwate kura sia ukamba ndisi uvika 2 million te kana ase na yu twa sianisia na ngaliko ila inge twimatie muno kusema kweli inosi tukura ni 2 kana 3 kwa mbai imwe tuivamwe ni chalo wa Maseki matinyane Kitui na ndi mheshimiwa manza kule suno sungia bwana FM ni wena uvungu mwingi muno Kalonzo athimbaka 11 osuni woni wa Catherine Kimasio ndisi FM wa Kenganata Bernard Kioko Kalonzo tosha watching from Nairobi asanti Titus Mwema Titus yo Supreme Court ikamwa BBI yende vathi ata Erastus Ngulilechu ende kione ni kikia kilini bwana FM kitu nene na nondo tu na lawyer mheshimiwa Maanzo na ngeno kwete uneni waki ulwaki opamana mheshimiwa Kaloyo Kalonzo tosha David Moe ukamba wonde twese Kalonzo Peter Makai Kalonzo adhi ewe kamba kamwisho Joshua Chala Munyoki FM usio wake nondo anena ukweli Manzo kindly ekaukenga Kalonzo Joel Stony ende andoma simu namba sia simu sevo kione no kitosa simu 5 ambio kuna simu na wethi va sana TV au kana wethi ya wa TV Peter Mulei we signaled earlier Musalia was joining UDA can you ask Manzo if they have intelligence cause wanatutia aibu thank you bwana FM Kevin Praise atongoi asume studio umonde ni matured muno vai drama kana numano congrats and ko mondwe Martin Moemi Kalonzo is just a joker na Sparta woni wake aleko motushe ase Kalonzo tosha manzo twemyeivau twano ani twika Raila na ala ingine kande some motumani 5 nikienda no sesimo Roysambu Ruto tosha lafu leo ni kuzuri juu naona bwana FM mgote sana no kumotoa akamba twenda na Kalonzo athi 11 atongo imaitu dhuthie akamba Mosekura Bernard Kioko Benson Musyoka FM atavwe ona Jimmy eweka ena kura imwe na ya
Okay, Kalonzo no wetu kwenda sawa. Benson Musyoka ngethese manzo alafu mwambie wajiunge na Kenya Kwanza Alliance mapema. Usuni Felix Eden nitoneni yake uni tukitoneni yake mheshimiwa manzo. Kenya Kwanza ni kwa tenila ya mheshimiwa Ruto, Mudavadi na Wetangula. Utumani wa Keli nesoma matumani matano no sesimo. Seda Simotiso yase Kalonzo tosha. Utumani wa katatu wambua Jackson yase Kalonzo adhiye wekamba ka 11 ona avaloka na UDA yeveta bado mukamba akatakuwa kwa serikali. Wambua Jackson ni weta onenani au mosioni tu that weneni yake whether weneni ya mundu wambua. Utumani wa katatu Munyoki Zioki kana kesi ako kuumba ya mukamba to seikula nikenda twithe na bageni ni power utumani wa kana wa Sami Kadhalo ya Rastas Kalonzo adhiweka vena mbanga nene ajwe ni UDA kuitene na manzo meka omukenga nake uno yasia kivela ni cha Ruto Felix Eden na Wamuthia Regina Mwende Kaluya kwate Kalonzo mbau Mary Nelly Erastus ngeleze manzo maini kamini makueni senator na ndi muvya muno ando ma Facebook ama ende no tuma ni katwa simu kanini nenga simu na namba ya simu eva ukioni ni noti imwe 5 nyanya thandatu ilikenda 5 noti ekane some nondo kwa faida ando ma radio noti imwe 5 nyanya thandatu ilikenda 5 noti na namba isu ingene ni noti muonza 5 3 kenda nyanya thandatu ili 3 0753986233 kwa andu alamende na kwethukesi ya Mutongo FM namba niyo isu namba otumane mukuveni ile 3 kenda 1 na alama ya CIC TV namba nesibo kione tose simu yambe hello Mutongo TV hello usuno wasemba tose onge endeno kuna simu na wewe kuna simu yake ya credit na wewe sewa TV kana radio hello Ikumbi Ya Siasa hello Ikumbi usundiwo mwewe hello nengi onge kanini usundiwo mwewe ndio neno usu hello aya naindi simu anduma simu tafadhali na zetuko na simu to the way twatio masharity Brian Kenny wajiunga na baba watching you live from USA asante sana Kalonzo tosha Azimio wanasema 6000 watatoa wapi juu hata serikali imeshindwa na kupea pesa wazee watatoa wapi pia wao okay sawa na hindi ni mwetu kisiasa asumangalo kwa Facebook ando basi mone ngwa kwenyu inge masaso yangi nenda tuambie na mheshimiwa manzo ni watu makulu kauta wakulu pe kule yo kaba ya BBI ikavita badhiata na be kulu ingine kwata we kule tu ikasia BBI ni sawa ikuenda na referendum yoka referendum no kuna niwe na election mwe wanyanya with andu ni makuna katika ila ballot paper with the way mwe ne kulio ya BBI ikulete sinduna lakini BBI yaina the normal wa munene ukathe andiko na ndo koti ya isia kana BBI kila kiandike tikithuku lakini ine talatala enzia ya kuko bikabu niyo na thina na kwa undi kona koti no yasie no ibindwe sindu icio na yasie kula thio kona nibwa nundu nao referendum no haki ya nende okay katiba no masie referendum yeke ya nibwa na unyubani okay kondo uwithe kiuno bendwa campaign muno na muthenya pe kindu kale beja kindilelo muno ni Kalonzo alike Azimio kana like UDA mheshimiwa manza mboko ati abu simu tamboza simu ni wazimu isi sawa atambe tukiwithike siando masimu aya kanini nenga simu bau aya wambe hello Mutongo hello Ikumbi hello leo nena iya kwa nenge ongetone hello Mutongo hello
kwanza hizi wazia bau. Aha, ametuhold. Aya, hello Mutongoi. Hello. Ye tuinena now. Hello. Tuinena now. Winena na Jonathan Mwendo. Yes, Jonathan. Yani wamu wandi. Karibu mbona bai kuombeni. Asante. Gerezia tumia Zoom raheshimiwa. Na ndichangia nazi kana Kalonzo Bito ondu wa mino kule kana ngati wake wende tembi. Wini mudeu. No deta na reti onu. Yes. Na wajumo mudetu mazuno na mkuni muna afya okanye kwie. No kutabia keu. Ya ngiru ajo kangi kuka kwa jembe ni wa okada ethani na kwie. Aha. So mali ko kenga Kalonzo. Na mwiso wa Kalonzo wende kwenda huyo kwa Raila. Kwa hiyo ndiye ikindo. Na ino ni mwinde na mutama baura ya Kalonzo akabiyundie. Akida ikalambira agenda na serikali yako. So ngalikwe wengi ni kwa taifa kwa wakana epika chao na chao. No, kila kibo ma ndimenda ukenga Kalonzo. Na mwiso wa negoti yake na mali kama itiwe maji Kalonzo na wetos. Kalonzo biba ndukewe kana kuna kitu ni. Ni muvya muno. Asante. Naindi simusiku no muthembosu. Aya twose onge wa Kelly. Hello Ikumbi Ya Siasa. Hello. Hello. Asu ndweka kwa hidu kisa tafadhali. Hello Mutongoi. Hello. Tuinena nao. Mwenena na Roda kuma Makindu. Roda wa Makindu karibu mbona bai kuombeni. Asante sana. Ngebe seshi ni wasume rumombe. Makanyaka. Yui. Ni mama wa miaka 70. Anita hivi nilika ake kipindi kimono. Kila kiwana wati. Hello. Yes, ito kuendea. Kila kiasi mheshimiwa Mango. Nuna nini ilengi acha kana Kalonzo Kalonzo okane asie. Okay, fire from the beginning ni tuone Raila akita Kalonzo mateko mangi melo ni mambo mangi no one. Ona ajibu demo na respect kibizo kizano amunje mfaliti kuma mbele. Ko ana okay ko ba kibizo bu ngali ndi ndaji ewe kana ndo aundo akamba maana kana chate mkiwanda Kalonzo hataweza kuingia akiwa peke yake ama wakamba wakiwa peke yao. Kuna manda mudungia kwa tena kizano kuzikwa uda angela makiki ananini kwa niaba ya eka usongwe kwa niaba ya kamba wije no amokwa. Asante bikabu. Aya, asante. Tuwase simu ya katatu. Asante muno. Aha, tuwase osu ya katatu. 0115862950. Aya, osu ni wasemba tuwase onge. Hello Mutongoi. Hello. Ye tuenena nao. Nenena na Dan kutoka niko Malindi. Dani karibu sana. Ya kwa maoni yangu. Huyo jamaa sijui anaitwa nani wa katikati. Anaitwa FM. Anaitwa Bwana FM. Bwana FM. Sisi kama Wakamba tunastahili kushikana mikono ndio. Kumbe ni Mkamba, ongea Kikamba basi. Nena Kikamba hii. Kwa hivyo kwa na kuoko tatue Akamba. Hizo ya wipe na hivi kalia gedelani kwemwe. Yes. Lakini tetemo kutoa hii. Kalonzo ndio songa gedelani. Tikita kwa you get to support it wiper as a Kamba people. Tikana na kabila ile ingesio on very say jana ona kutoka kwa 40% in kila kona but people say that 70%. Possibility ya Kalonzo kulia gedelani. Aha. Kama right ya kwa wiper ite is the king of Ukambani. Aha. No you. Yes, ni asante. Wela Ine muvya muno, ne woni wa kwitwa awe nesa. Mbere tu wasonge wakana. Hello, Mutongoi. Hello, Ikumbi Ya Siasa. Hello. Aya, usindo nena. Tu wasonge. Aya. Hello. Hello. Tuinena nao. Tuinena na Philip. Aha, Bwana Philip.
na kana mbotungi atongo Yesu me studio muveano ndo ninaona maikuna siasa zeo. Aha. Ya na mbe ni manzo. Nusio kiwikiti nusio kuungama na Kalonzo na tongo yelangi maungamite na Kalonzo nimekita nesa. Lakini tondo manzo ni mundu muina yewese siasa. Na ni wakili. Yes. Manzo ele zaisisia ta kiloko tagani mutumio su FM. Akamana in politics it's all about numbers. Na nazi givemba muzali ona ike tusidanganyane. Kalonzo na option ile yo. Imwe adibaya be UDA. Yes. ADM anana ya kina Musalia na Wetangula. And I can tell you Kalonzo akadi udo mundio anewashia nzio kute Wetangula na anewashia nzio kute mundui Musalia. Wabona akwata yevaka the UDA. Akadi UDA Kalonzo can get a very good position. In fact, oneda iko negotiate kuana serikali. Oneda we mwenende the deputy kana anything. No anewashia nzio that ita ministers and all that. Na tu yamba ito ya position ya mundu teweka. Na ona project ila siye kwa kwake okamba nukedia. Nukuona sindu nzio ukwete waniuta. Lakini adibala be Raila Odinga Kalonzo eda chezo ingi naona Kenya yonde kaeda mana Kalonzo nde mutwe. Na option ya keli ya Kalonzo wa musiokani kuamua kuunga mvu na ifyo mwena bayetwa esi akavaluka. Na ima nekani unga mevu ni unga mena kamba makwa ni baluke lakini ndi teach Raila Odinga a lesson. Kananda ilongu ni mwana. Asante. Thank you. Ni muvya muno. Osu wako na nesa tuwaze simu ya muthia. Ni yao. Simu ya muthia 0115862950. Hello. Yeah. Tuenena nao. Yeah. Hello. Yes. Wita wata. Nimsevyu. Tuenena nao. Nena na mwana ita Eric Kioko. Bwana Eric karibu. Yeah. Laki wangu nyasia woni wakwa. Nikana tu hivieta kamba. Tukwate Kalonzo kuoko. Pala tuodiri, pala no mwanivo tuemwe tuvaluke nagevo. Ijalishi twediva. Lakini agamba ne yumete tuongamete nagevyo. Yes. Ni muvya. Tamba ungamile bwando masimu naende ni mwithukisie kana soma maundu mani meva malika oyu nikenda musunge onde erasa singulile FM no ula utonya uthie weka kasinda cause niona akamba mayevuthia muno Charles Wambua Vincent Mwaniki Vincent from Sekuru neighbor to uyo Kalonzo. Sisi kama watu wa Sekuru atumtambui, hakuna eni maendeleo amepeleka kwake, pia alituachia shida akaenda Machakos. Haya usuni eta wa Vincent naende ongea yasia with a wiki makomono Kalonzo kulikana na Raila ingi after falling from NASA beta kuja UDA kuna sure bet hapo naende osiweto build motiso na unaona ke asia ni lazima Kalonzo support mundu ngulilie manzo manzo yesu ni yako yukulo kana nginya Kalonzo akasupport mundu ungebano ya asia there are so many parties in Kenya, sio lazima tuende UDA ama Azimio. Bernard Kioko manzo tu kwako sana mboza simu naende yu mwanani wako pake ngemo gugwa kietheni akamba muno kana ingi mata nebo kwigwa mama yasia tuthi UDA na ngema yasia tuthi Azimio. Na nenda kwa sababu ndigeta wa Azimio ni ODM. Ila tunaina oka tu namba bimwe ya obe tukithigwe na ugwe Saidi Musumbi niwo to na so bya Azimio ngegesa hii actually na niwo na niwo to na bimwe ya so niwo to meka kuso bya Azimio na niwo to na so meka kuso bya oka na niwo na UDA eto na otumia kwike ya mawegwano na cia maingi na jeza kuma tene mutongo wa UDA na no nyondo neka ni na chama ke nini ke rivale cha Ruto longe wene waize kuma tene punja chama ke la na jono ilika kwako na yuko amundula weze siasa sio kaata the napyo ibinda nomination kine gumo chokeletia UDA muno sai mena candidate bingi si kuungama kibelo ke mondo ke thani cha MP ke na ndo kumya monza maunga mitekela mundu onga mete na UDA kuwa ndo simbene mamba otwa ye chama mbesa na maite chama wethe akisioni chuba ichama kingi kiteka o metuke
lakini ngwenda nacho tuthikie siando inge muno tutanamba kutwa tuthikie siando tutanamba kutwa nundu no twese twathi kwa Raila anisa ni myau na kila kibata muno ni serikali ite yana winthe bona kenda woiwe na ndiasia kana serikali yana gwa kwisela siama wenda MP meana wenda mangavana meana wenda masenata meana kula yaka ukunwa parliament kwangelekana andu nimezikana parliament ndia isambizio no mombe na no ito na ukwa kulingana no nduika wakele no kutuke kwike tukienda ya Kenya musumbi uru Kenyatta kete utwa isake vyake nati ila yambe parliament inapikiwe andu ma Wiper matebo yudiane na balukilie Azimio na wethe ya muswada lona eteto wa kwambizia mbunge ni mabaluka na speaker akumuzia yumbe kana ni mwezi kino kila mweko ndo githukite ayumbe mauda mamwe twendo twenu gaithio nda na yu ko wona serikali yoka ausobithio yu latina isie wa kana kwa tumwa kwa kweta no tukambizia parliament yingi na ito ma Wiper twasete tekwo tiende tekitwi Azimio ina iseneta atizende twiko mana wakele chuwa kele te kaze ide ta Wiper twiko na kula ona moya obe tukiyo betukithiwe no Wiper nondoke kana una umazia kula ile sia Wiper wethe ya UDA then na balukilia Azimio pio na pio kondo na kendo utwikikere ona niwe kalanthe na mundu ruto okililewe kana haje kula ambe ija na ile sia kwake si milioni ile tete zibiro kabu kula sia ruto itiani abanini muno na sia Kalonzo nondo charity begins at mwamba ambezia musi ku ambezia na hete na kwa tokoko nondo akimena kwa Raila nicho andu make imani mena Ruto hido munda Raila akatwika ndegwe tivela wana nzebe yabenduka okay enye twaitiati nondo twabadeta na Raila amba Raila no nitukusa kuthukuma nake tweke kwa twende bauwe ona gane oka nondo ni tuzobya oka officially ta chama cha siama mheshimiwa na atu oka ni na ila musale onambie kuma ni kunethiwe wethe ya yuyu kila tuna kita oka kitivo lakini amina kuma ni tunambie kwa kaingi wako na musale onaendie thi unengwa jao nuka mungu akite kibela josumbe nuka mona itembea Kenya kagula wene we Ruto na musale andwene na jila dundu anduma central wana kibana kulia enda musale oge utwika deputy tutavuoyu tume mheshimiwa urikave nataka azetuwa betume Ruto azia paije ndo tunaandika tata musalia atuthodisha kwake na niza na kiti yothokania na yothokania nyumba yake yoka yaombwa tutoba umweshe ve musese wacionesa no nginya mundu akethera ni limit no ngukulia kule yesu tinginya mudavadi akethwa run limit wa Ruto nega nageta serikali ni watibu no mewa ne aketha na miana ya minister kuma kisione chake na ogeza ile community yesu ya luya ni serikali ni kwesela minister akino jamo thembozo community ya luya yekala na yekanu no wo gwonekana enda musale anu kanengwa kindu akanengwa weta mundu eweka pai mundu ungi ukanengwa na ndo awatangura kilonenda nikunga mangaba na Bungoma na ingaba na Bungoma egwero mundu wa ODM yije na bidha wasisa katika Western Kenya ni ndike mono ni mheshimiwa Raila na ngalikuwa lengi kalikuwa ni Ruto kwa ele Ruto au Raila baiba ndumenda musale aranga mandike ku okay kondo ona no ole onengo kindo no ya ndo ndweka okile omana yuko ndo kana kana tuzoka keke theni sia kamba muno ukwata na mundu ata na kendo kenda wina sia ambe moka akudwa wata jumbe mena ndo na jumbe nuo ko wendo ye ni si ndika hata mjumbe onomwe musale akakudwa na nengi wetie chao na nigeti nendie wesa Kenya tinaniviwa andu mauda akake ukona siasa sindo asili kondo uno mpaka itheta tandu tikebuje kila ndo naenda yumu kamba uo ndo na lame uko na simo ba na sime une na maili tenda mayika mundu tuno ziani gwe na ndo matekula na no wezi meke bande pe ando menyu na tui na ndo asu na kenda to sekula ndo mbaye no te inge mono lakini tutingwa ikula aya na tuya kana umena na ubodhania
nundu no twise katika utongo wa kamba ula wiona kathanga no nange baada ta presidential candidate onagenda ende tongitha mwiso na ile tosobyo serikali unangithe nayo aya baidhi na ivando na mheshimiwa Kalonzo ni kwa nwathikena kwithukicia nendi na soma motumani na wethukicia simu utonyo nene ate yulwa kila nende mavikia na kunene nine thukicia enendi nine thukicia ithio twinena na andwala me katika mtandao kindu kila nguona ki common ni baye twinenea undu mundu ukosa serikali kana ukuthiki vilani na alama omutwa na alama kwete namba lakini tuyu nenea me represent chao kana maybe serikali ni makekata na I think I'm right twinanenea baye twinenea kwatu koko eko nangania na baikindu kwika which means ni zero sum game kana baikindu tukwika twikindu tukweticha konene kwendeza serikali mbe now nitwabundizwe bekindu kitwa ama research scientist myself na bekindu kitwa conditioning what nakuya mundu enyuye nene 10 times enda akione akesilia inyuye yako ko inene pia na agunu wizi tu yote enyuye nene undu wa Kenya mama niswe ni tose mbai no muzalia tose ngania kamba tose kuyu na tuimalingila nikenda moke mani isi namba medhi serikali now nukuona kitumikila twasio kienetina ni kuiza kuithia twika kumba umbano tuthi serikali ni tuithia tuendeta utukumini ona 6 months itiele kana 7 months kinata no na Raila na Ruto nundu ni vice president no meke kindu fulani makeka chama che Kenya makagain lakini yuto akwatie serikali kudhiku tumbanite toyasia undu tu serikali there is no strategic plan kana mupango wa miaka 5 10 15 20 ona twaendie nikenda mundu longi kuka serikali ni tumukulie mubango la twavangie wa miaka yana ni wendezi ona tutevo lakini kila mundu enda kwasia reset button miaka 5 ukite twambililia 0 2027 twambililia 0 nukuona kila kitu mazetu tui mark time tutindie bandu bamwe nine Mombasa for a week nine Mtwapa akamba Mtwapa ethani musiaisieni na mukethia na manambokisie nesa muno na manambiye mekwetie utongo wa mundu in person nye nina mo na kwa Facebook nukuona ndu nako ni Mtwapa na tishanzo nine shanzo onateka kamba mandu makibikibi na ma tukutuku nimbingi muno ninamukethio nenu mambia mekwetie umenda kiongozi uloku komanda twa mathina mo nathi chief balaza wa naku changamwe na spend time kuna spend 1 week na manaise the same thing now the Mount Kenya na spend 1 week climbing Mount Kenya tigo bitela buna V8 na ndeke na kuya na spend kula mau mekala me katika ila sieta wa segregated areas ukiza kwithia ndumaloka womaloka nukwaba nundu wichao we mundu wa mau na nama nange wambingi onaita weta wa sika wetwa sisenzi ya nduma akili nene embu kundu kukonze na nina spend time in fact sikuru paunze bububa ubonze sikuru ninendie river sikuru na nakila na ndu kila monena umundi ni makolile kukwikwa ila itawa clustering kana kumbaniwa kimbai numbaka tukwarene kwoko Gideon Moyete Kalenjini na this and that there is nundu ma condition you bayundu ngimesi nako I suggest something else na nioni nitu yeni nene ya Mount Kenya Mombasa Kitui nene ya Sekuru na vai lobby ni we can subdivide kana kumbanyandu ki economy social political human rights na sindusia environment wize kwi the other we noja wizi Kikuyu wizi Ukamba wizi mundu Mombasa and by the way Mombasa is 50% Akamba na still they are saying nitu thina twikwetu wo wa mundu
na ni manamba athie tononoka nitukuzucia twivi kamwe wa katatu wa kana ngethe ya tononoka na nitukuzucia tononoka kou kwenda clustering wise kwithia na nina imiza akamba mose kura utena kura nduina wasia na kura ile sikoswa ni cia andu ala mpya a politicians ala traditional mekwenda andu ala mpya mayosa kura nenda andu ala mo ala mekalama kwatie withe no matala 1 2 3 makamonga mukono ngulu wila new ina thina Kenya kwina thina na menda mutongoi niwo kitumi nungamite kindete nundu nenda tuthi katika debate tunene record yaku ni myao na baba ingwe paingwa chandu utongoini paingwe o nenda mani consider nikenda ni matongoisi na Kenya will change overnight na ende na niki tuminguye ngweza kwita neza no ina maundu maingi makonena na ende kilungu ne kiu tukane na tu imwe kwa imwe nya naku na mwene ndi pendeto na nengweza kwita neza no kuga bana FM ni wetu kesa mwene ndi na ni kwati pema kulo maku ile atatu wakulwa ye no sinda yeweka akaungama vandi itu ya Kenya ende alangi wa vijana kukula hivi ivuzo ni yako songe ni mobea nienda kwambizia bape oloto no twika musumbe wa katano wa Kenya na mawoni masio muno you say no loto na kwetha wibo Kenya twinziani ya kupika pau indi kwebinda thiti tatina ambo kupika pau niki oizo muzwado no kwewa ubitiwe mbungeni unaweke wasahi wetekelilie kindu kikitwa muungano twasie siama sithengeanie na sikwatane sisi obya serikali na ninasiisie debate isu mbungeni na peke kindu kimwe nona kibingwa ni uziba na bigie bandu ethia yani tima woni makweto sinda na mirengo ele pe murengo na binga pe undu mona nenganetwa nazia chama cha siasa kitheto chuke kuandikithwe kiete niwe na ideology na wethe undu uzu nukweto bingwa na yue na kalonzia isi undu su undu tuendete na mwiso kila twiki yesa ina ati twasie coalitions ngwatanio sisi ubwe ende nenda ukutapizia ba yungwatanio ila twize tuseobye yu ni kwete mbai ila sitona kukwate ene na sikane na kineno kemona sikoso sumbe na sikoso otongo yukwebinda thi ateo netwozi atwa nendo kore neze tutambije neza niki yupe kindu kimwe kithi kwa na mheshimiwa Maanzo no chonete mheshimiwa Kalu no chonete mheshimiwa Maanzo mathina wo muno ibinda nomination nandu matema cia macio kwanza mokito opetukithia mundula mese kana tiwo museopu ni kana aoka kwithiana nola wo ebalukwa ukwende tutambizia ateo inde mheshimiwa Maanzo katwa tinatambia inde ni mwikio kana tutambitie ni tuendete ibo kwa mheshimiwa uloto na kutha musumba wa katano iweta ni utavya nesa ni twaile kwetha tusiaitio rutona kwetha twipau na tuendele nesa tiendete naye ateo yukwa yuti nende twambone na kila kibo na kiili hata pepina muno mundula okwetwa Erastus na mwithukizia na musiaizia mundu ona wipa kuungama weka kwazia ninye na ungama na ninye ngatwika musumbe pe na bina munene muno asante wazongea musezi usunamina na kenesa pe musiaizia kana mwithukizia wako na simweba aya na aje ni mama mokomau na miaka miongo muonza na nena nesa roda iya nena nesa muno na peke ndugu mangwenda weta chabata muno nenda kutabia mwithukizia na musiaizia waitu undu wambe ila ukwewa asiaizia na ethukizia mayasia mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka pe ongewa weta kino na yuni bongo endongo kala bagu mo asume otwika tithiko metuma matoka kwitu niki nenda kwasia kana nina muikio na niikwatia andu ala okuwa mayasia tuende kwa angania maikwasia tithi kwa angania mayasia ati ethe wabe kindu kita wa waipa na kingi kita wa UDA no ikwatia ni ethe wabe kindu kita wa waipa na kingi kita wa ODM no ikwatia ni yumbangela nene yunduzwe nenda othesi ati ela kutwika ikundi
kana wati wa siasa ukwatene pai mundu kwasya Kalonzo athi kwa mundu na ila pepu ya ula wipo na niwe ngwenda weta oyu yubu ula wipo na buyola munene ati we Kalonzo akalika bandu bange waipa thitha thichauni na waipeketha thina thina nikulia neneso waipeketha thina thina mheshimiwa Manzo metha mena thina na ona kwa manendia nda mena thina niki nundu waipa ni chama kinene kizike wo kambani naanza wo kambani kikita akulea kuyanye kula imwe tia ni chama kitezikiwe ni kizikiwe ati onenda kwasyo yu Kalonzo nundu ena bina peki nutwenda ku balance na ni jau no tikwateanie na ikundi ingi na tikekalia waipa thipo no sungi owela izi na nithi yuko Kalonzo ile kwasi ati na pia oneni ni wiyo wino ndi mheshimiwa na nongwenda mheshimiwa Manzo na hasa mheshimiwa Manzo na mheshimiwa Mutula Kalonzo ningwenda umatapye kana ne atongoi eli methukewe muno na akamba na zaila peke tungomwendo makulia kwanda zaila mekwazia ivye paipandu TV na te support mundu asa ne wiyo ndo zutungelelo na mheshimiwa woma na ningwenda ketha ipatoneka nundu ni ndio tatete na ambobi kamweso fyo tina ambobi kamweso tita yazi ati ivye tikwete ambo kuna sindu situ sia kwaka oka kana waipa kwa yute pakeza kumbuka kindu wengi to no tumatenena na mundu no tiza okumunenya ni kana withie na pe mundu wasi ati pe musieze wasi ati Kalonzo waitu pala witu nya tethi ngotoka tigathi bau na neto kore bya kamba inge maunja bau Kalonzo aungama weka makamkwata guoko Kalonzo akamea ati tethi kamine makathi kamine nake Kalonzo akamea ati teleze tinga maleze tinga nake na nendo kutabije ba ndumwe ngimine yunju maluka kwa tethi manya Kalonzo ngizika nuku lakini kanewete kwa tethi manya Kalonzo pege ndukuma mwetho mwikulia kwanza wakulia ni lazima mundu aenda pandu anewe munini wa musumbi nendo kutabia nesa ti lazima lakini pekindu kikitwe na ikam ni choke tuikite the fashion na ni chao kiu atongo imama na nendo kulia mheshimiwa Manzo na mheshimiwa lange mwa Manzo atongo tabadhali teke kwitikila kwa yela niki kundi fulani na kutwe ati mwa leo tunenga ki teike kona nendo kutabize ba undu mwa beta yu Kalonzo kwangelekani ndo kutabize Kalonzo kwangelekani yes nendo kunenga scenario zile Kalonzo invite nkuongelea tu yu Kalonzo pandu pala utona kunewa unini wa musumbi ni weze neba tutabye nendo kutabye neba na tipo ngumu yafi na aja bala utona newa munini wa musumbi ni UDA kwati wakungo kulia nesa kaloni no zani zabayu kwati ubutoke nenda kuzani ekanambo mina na bwana FM wacha ni UDA na huni bwana nguka kulia mheshimiwa Kalonzo nulika na yanze kana the most stupid person to support ku mheshimiwa Kalonzo no aswalo pride yake na akazenye kane ni kwate mbau azimio kana UDA nulika na no item no ndi kami akakona na mono na maundu maulosani maundu maingi mathuku no kona no twazwalo pride na akathiko no waza UDA ne boto nyokwata na aziati yukiuni kwake na undu kwiwe akili yake imwe yukwete onena ati niwezi nukwiwe andu maikulia twathiba nati kanengwa chau yes yune ndo kulia kulu nendo sunge kulu iwe yoka makulia lange makana no etikile kana ndetikila izu no neni ungi lakini nendo sunge kulu yema ya pala utona kuthia kazi ningwenda kunengwa undeputy akanengwa nipa waza ni UDA niki nundu yuti unena UDA pai mundu wame akimani kana na baiki kundi mana na joke imani tikita akwizile na bageta akwizile kikame ati ni lazima mtu nenge munini wa musumbi ni utaweza baiki paiki kundi UDA mana na joke imani umondete ile bage kame kana male utunenga munini wa musumbi otikatha mechama na ni utabia neza andu alama kwati alama kwa UDA make imani alama kwati UDA make imani andu asu mayo need kunenwe kwinge nundu mundu la maonje nake onatia tongo yanene makewa
makewa ivye kwanza tuenda kosa mundu tona utuma tisinda usumbe na tikasinda usumbe andu asu mubaka pa mayati echa machunundu wa mundu wo mati echa machunundu wa mundu ngi na munango munini wa musumbe na ma akazia nienda munenge position yesu ni utabezia bahakana ni unengwa niki nundu either kami kami na azimio ando azio ndeo kamakulia kila mundu etela kalonzo ikwake ekani mineba neo kwa azimio akekala kwa azimio akadhi kwa azimio baile kuda bailiata akadhi kwa azimio nuto no negotiate no elo negotiate atekwetie kutwika nuto no negotiate atekwetie kutwika munini wa musumbu lakini akasisi anoelo sisi akamanati kwepinda yukite nundu wa azimio ne beawu azimio niwe zipe musumbe ula tayari ne umalugite na be tinga ila tayari ne ku yupo ukwepinda yukite ipinda yukite kepinda yiti ipinda yukite yupo unipo kalonzo wene kwepinda yukite nage aunje ewe kaba iliata mbanga nundu ni utabize bake tumi nundu niwezi undu okamaisyewe okamekalile nde bandu rumuni na mazi ati kwigwao na kwigwiyo tonga matithioka pakaendwa rano nendo gotabezia apa imundu era charge na mwethu na museja pa imundu withiana yulwa thiana kana okayonga bathioka pakaendwa rano pa imundu kwa nithiana yulwa thiana ifyo nde pamwe na mama kita kusisia makona ni patona kwendwa rano yue kulio na ati umelete paka lea kwendwa runoff itana hii serikalini pedha bailiata paka tuika nebe kwendwa runoff na pedha bailiata asuni makudutua ilo sungia tuendeye asante bwana Kalonzo akilia kwako muno Kalonzo ndameta kuonenga mwanya nombetekelea nondo babe ya siasa I give you ngaliko ya mtandao wa Facebook men otumani kula ku mheshimiwa manzo na ndi Bernard Kioko no mwe wa siasa tumandie Kalonzo in person tumukulia makolio na ndi ni tuma mheshimiwa manzo kula ku mheshimiwa Kalonzo no kwenda kani akamba bande no Mutongo TV mamukule makolio mo in person avikena kumazunge nondo akanaona akamba ingipyo mena makolio kwa mheshimiwa Kalonzo kwa mheshimiwa manzo nezineza utumani no vika na mheshimiwa Kalonzo metuki no kwenda ndeni wa kumbia siasa kana ndeni wa Mutongo TV aina na akamba kwa ala mwende na utuma mautumani yulo akiu nena alicho utumani ni kwate maondo makudhami ile mesa watu mheshimiwa manzo haya mheshimiwa Kalonzo you ninewa upo wa conditions na alliances lakini kindu kimwe ngwana nitani nini na FM nundu wa twilo kite tukasia ni oka tukasia ni azimio la ni watanguzo mafasi ni ndenda tondaza Kenya kwanza na tukasioka tukewa ni ito ni asala kana yuda or sindiam the mozunundu the coalition is the hustler lakini twasisia nza wa tuyusisia nza wa bandu nikitumi ni conclusion nye ningutavia NND kana pe coalition yendeye kuyumbanya na mwitu lose usunga itina ni wasungane so the person who laughs best kube kindu kingi chukite chendeye kuyumbanya chama kila nicho cha UCP Unified Change Party kila nicho chama cha aka youth and human rights and all disabled na angulubu mbinge chama chu nikiendeye kwithia kiisi kiwa kana kikulwa undu chu Soviet Alliance na bethi to vende to mbinge kwa wikulia mheshimiwa Kalonzo atomo bidipa paloto modhu yazi ni wuda kana ni azimio usuti wawo nundu ningumukulia yangu tuma manzo na tukanena na manzo ninduwe yakwa ni mundu muhimu no pepa ndo Kalonzo ende kunengane mangoni make nundu ena right yosemba as a president na ni munenge tenda ya taumeangi eke kuwa nomba kodi baka na pano pepa ndo pangi onavo utomothi akona nesa atekwi kiaibo kundu kuloko naise ndothi kana kundu kungi na akomba na nangwazu na akeza kwithia ena vina munango bewo kutwika vingi sia masionde
nye namba kwa ni tu exchange inondo pepe ando masi kwesi ama ingi bingi kwesi ama bingi na siende kuyumba nyandu tia tundu makazi ya nomba kamedhi eme kwa Azimio nomba kamedhi eme kwa oka ya dhukana ini thao no utha ukikyo ithauko ikikathuka nayo oko ya thukana ndagethia na wasiwasi na rate yake na ni mwenengete ndayangali kwesu nitwalite kwithia esi kwi andu angi mombanite na kindu kila kikwithia kibo mwiwa athi kweki bai athi kweki ibo athi kweki ni ukite na nithia nivo na ningwithia twindito no motavia inge wasionze undu andu manazindu iye sindu sio ona itu tukazindua kindu kitu na maybe may open please Mr. FM ndukethe wiziliti Azimio noyo pe kindu kingi chukite Obama nyene campaign yake 2008 and 2010 Obama to yambililia air basement ya kanisa Asia don't tell your mama you are voting for Obama na ndesikie kana akamanika siasa ni wave a Kenya ni sure mekwenda choices zila sibo I am 100% sure nundu pe ungi naswa ndwasu monze nimesema undu mo mekulia pa kaumila mundu ungi ata uloka ntongo isi ya Kenya wise kwithia ni maritani kana matunga ndaya kana ona in the office of the president undu Magufuli unekie na nini yumba ni tinye kutongosia ndokia na nini zikiendikia tunenanie pedhie pe mipango nye na asindwa fairly na Chebukati ni mukulia make sure kana kura ni fair transparent easy to do na ku access ka second third ndina akulia ratike mwana akulia 30 seconds only ni kulia a Kenya monze na pe kindu me the amatitwe ni tina we you see ndu isi ya coalition sia okay ni sia Jubilee kana ni sia Aslai si ndu isu kila wina choni kura na kuresu ni secret pa mundu nene yake ndo cha Muthembosu no ni the ni wa UCP kana wa chama chochote nanga kunia mheshimiwa Wiper ethi wanu kwikata no kutongosia nesa kana mundu wa Wiper ethi otonge wivo akunio kaluyu ndovetwe ni chama ndovetwe ni UDA ndovetwe kwa uzindu sia ni illusion kuiwa we Azimio we UDA we oka na sisi nundu ukakuna kula palokwenda ndovetwe ni mundu nduiloya wewe kana ukakunia future kwenda ya no kakunia lokwenda kwa uzindu sia ati alliance mwambo kulwa nisio indi mwose kura na muthenolo akura muneno mutongo yuloke ni wailite na nizile kaloyo no wailite nutoshete mboga Mungu ni kula edemu kwendo sense ya Kenya na ni mean everything with every bone of my body Kaloto pepe musese ukuye yes ukwatanya na Kalonzo muthome na Kalonzo yes kukwata na ni nteto ya Kikamba na ni grammar Kalonzo no kekolani onake noelewa kwa utio mbakani dikola Kalonzo na nundu nyendi issue na Kalonzo in fact na ile to motethezi ya nundu ilembe tani ya chao ila ina matinala na kwa nisia isie Kalonzo kukwata na imini no ko bala ni undu na atuma manzo o kukwata na Kalonzo there is no problem ako ko bala tu tuka muya experience don't underrate Kalonzo kwithia wisi yazani matukwazu na vice president ni wisi serikali ni wisi undu sindu siendea akoka katika muungano fulani ate thezia muno na kewa very important kuonga na kwa tukwatane ngali kweno nikenda tumwaninzia nienda to director na mundu Joseph Kitheka nienda mututhoki oneni webano wa mheshimiwa Makau ulani muyumbe wa kiliombunge cha Mavoko na anane ni ndini wa umbano wa muthenyani wa iyo tumwe na umbano masako muthenyani wa iyo na ni chathekelo ki imwe kwa imwe ndini wa kameme kala uipata muno nako ka Mutongoi TV Makau nienda oneni wa mheshimiwa Makau twambe kwithukisia nigenda ikulyo yakwa yume poko kanini genda ready tuthoki oneni wa mheshimiwa Patrick Makau tuedukise. Ndio chama ambayo mimi nimeitumikia miaka yangu yote. Nimeilimia, nimeipalilia, nimeipanda, nimeweka fertilizer na wakati wa kuvuna sitaki mtu akuje aibe mavuno yangu. Walakini
Mimi nawaomba wakaaji wa Machakos, kwa sababu wazungu wanasema human is to err. Mimi nataka tumsamehe chairman wa Wiper, Bwana Hali Chirao Mwakwere. Mimi kama mheshimiwa Makau nimekusamehea. Unaweza kuwa, mnajua, wacheni niwaambie, mnajua pia mtu anaweza kuwa na choice yake, si ndio? That is democratic right. Lakini inapokuwa tunakuja wakati wa mashindano na wewe ndio referee, huwezi kuanza kupatia the opposing team penalty. Hiyo inaweza kuwa ni makosa, lakini ukipeana penalty ni kuharibu mchezo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo chairman wa Wiper, mimi sina ubaya. Mimi najua kura iko na hao wananchi. Imoko kwa kumheshimiwa Maanzo unaivona wayonea na ikulu yakwa kitumi cho thoka unene uso wa mheshimiwa Makau. Mheshimiwa Makau no gwena kibela cho gavana Masaku, mheshimiwa Wavinya na mheshimiwa speaker Florence Mwangangi on them endino wa chama cha Wiper. Na Makau kwa nondo ane na nikana chama cha Wiper kwisela mwene kibela chirao Ali Makwere nitave mundu na makwendekithia mo ene then wa nomination usiam kana muthungulo wa chama cha Wiper kibela ne cho governor county ya Masaku. Na oingi twiri county ya Makueni mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior na mheshimiwa Kaloki otau wetekana kana chama nitave mundu la makwendekethia na yu ekulo ni ndukuona vathi ki muthemba ki unondo kila mundu ena atei make wase mheshimiwa Makawe na atei mheshimiwa Wavina mheshimiwa speaker ndukuona etha mundu ma muthemba usu makao kunwa ulota ketha aikwata tikiti to kaumala na yumala na andu make na kindu kiu chonde ndukuona takika atilanganya chama cha Wiper bakindu FM ya nawe takibata muno mwe hawe ki wesa hii ni president weasia andu ala bime kuna kula na member machama ko endo mundu ndandikithĩtie ta member wa Wiper na titwa list isu andu mama Masaku ni meanona andu mama Kueni meanona itwa kuwa kwa registrar wa political parties athiasia isu ni yutumika kukuna kula isu kikateithia muno nundu yupanoka ukethia endo ni chama cha kina takeja mheshimiwa Kaloyo kiungamiti andu mayuma yeko na musujo wo andu mayuma chama ningi meoka maibalo cha mundu la ngulumu na mayete onge na kana me uyethe ya nambe memo balo cha na ibela mbinge ni na agency ya nisu yuko mwe asubu no tethe isie ko andu member ma chama endo no mo ndo bana iba manogere wo manone ba team member ma chama maika kona sukula musujo na ndo andikithĩtie kukuna kula ta Mukenya onoka kuna kelele wingi vitata ya mwezo nuka kuna ya IBC nduka kuna ko kiuni kutethia muno kikiera kana withia musujo wa thiyu ukenda nundu we na agent na mwina list na ne mweza ya maki wa bana ballot paper ni nzete na nina tilangila unaenda musujo wakatwike kai ballot paper ina umailobi toza ma exercise titilange andika mundu lagu na zebi gazai ando kwanza poma yonza ene wewe musujo wa dhala natoza ngadia zoge kulia kwa mheshimiwa nduko na bakathiundu ndutuweta kwangelekanyo mugete kibela cho senator faga untini ama kuene mwalimu thongulo na alange nondo ne setuwe weka kama kwetana na chama cha Wiper na kwanza yemwe kana elenge uyama kwatela tikiti no yumala na ndo magu tukona kune kutilanganya chama faganda bana vita muno binda kwanza undu IBC na sio vita timetable ndunaye umala lakini nimapindu ya timetable whether wina chuma kimwe cha kuma katuke independent nenda za chuma kimwe cha kuma katuke independent ukaunwa ikoti undu fe masharti alamende kama mundu independent kuwe na mundu weze noka umala jamani hali tayo bangatene na yanoka ukuthuka na wa independent klanise akunima kula undu bwana Kaloyo waweta niguo kula nuwe na ngai onoka nengo mbeza ziana onoka twiko kuita yundie onokuite o nuwe baya andu mene nanu anda ukambia dhulumi wakananda lekwa ukapepiwa mche wako kwe kundu siaza ithuka wewe embewe wezoka kunia Kalonzo na we Nyanza
muziwa ko kamba we gwe na nundu wa Yesu yeta lo yazanga kuna kula yakwa mutana wa kula kukela ke napata pyo yes enda ndo tubinda na peke tukeke sio cho Obama ke wetu we kanyina na ndo mali ta usija Obama kula umie Obama ndaya ndo aswa nene maki siasa ndau meta mishizu minene ya kisiasa ndau meta siamani hizo nene ya kisiasa ende zambe ambia kuungama MCA wana kuko senator wa no kwenda ama senator maka undi kwangelekana na ashoke kala tu ka senator wande ya America na etizia andu angikula yo etizia andu angemaga omundu ogwetezia andu kula ona tabona kakula ne wewe etizia ngene kina etizia andu bathai na nimo weyulu amo aina na mundu asa uko na kula ila wanga ona maandie musujo ena Clinton andu bonewe ila wanga banie na siama ila ingi ambanga luja na atu kama musumbe wa ono munde evina munoko ya America kagage cyo ga wanga ka kejo Obama ne ukene ba na obuko miando nesa ana obuko yumetie na na dikukuya yukondo wote yana na Kenya Jose mwelekeo huyu nduzioka kunekula ama ndo ana kuna kula ndo ikondo yake ndo tuko ni kula tena itu yani UDA tulike kikyo wetawani FM cha mheshimiwa Kalonzo mundu akalika UDA na hapa thei eso zimbe kwacha aya mheshimiwa anduma UDA yo ala maongamete deputy nisibe andu atatu mena bitana ba pena kau umbunda anduma Central Kenya makazia Kalonzo na kwatana na Ruto na yedewa ni wenda deputy president ndio siadala lakini bado natuwa na Raila Odinga ni bandu bebinda muno bandu bete na mwingi kwa mheshimiwa wangu kwendokeza na mamulika UDA na mungu ila tunaomba na mheshimiwa Kalonzo na isi option ila wote za kuthi option ila ta option ni UDA isi option na opa ya kwanzi mio wabasisha pena madhina chukuzima baki tupikila mheshimiwa Kalonzo kwanza UDA option ni chao kitumaiye tenda andu make upangwa unaiwala wa yunaja tupangwingwi andu mapangwa tena ukakoneza kwa kula tena andu mailima kuna kula te chama andu mailima kuna kula andu aingi makenya ni matutabitie tafadhali tenda unena nundu tuyekuyo alate unena kwitu kuthuka tetelete mwibange tukwithie katika mbaloti tumukunie kula haya nundu katika utongo yu Azimio wena the notaona utongo yu wa UDA na wathugizia Ruto aziamba angu kasumbika mundu ungi ende titaila na kera ila azambino bai kasumbika mundu ungi ende ti Ruto uma iko rekwetezia mundu ungi kula so mundu teka loyo kanateka Kalonzo haya peki nukwenda to benefit from manzo nundu ane katika parliament na ni wese and it's important 6 months for a candidate they were atona with their candidate ali with their member wa chama 6 months nenda utuelesie na weyelesia NND nundu naibo na wengwendo benefit nundu there is a lot of confusion anyway so timeline kuma you kuvika nundu February 9th to August 9th there are 6 months nenda ufafanue kula tui na kula kuyenende nikienda clarify dates with the limits then it's February 2nd 7 days kanani 9th with the 12 kumaju kufika matuko kenda woto naulika chama kelo kwenda matuko kenda mai wa kele yes tawo to matuko kenda mai wa kele ukakala malona enda ndo aya ndike member wa chama ndo member wa chama we chama nikena yinduma abaloza uyukele laba yakamanya kama nanganete ukolele chama bu uthi independent pe mashariti ala mebo mate ya wameka uno kondo wonu sio mundu akaamwanya ni chamani kina kuma tena na mwe ao mwe woti wala go nukwetekelania siama si kalende iyandikiane murana kuna kula kana muyandikiana kula siako okay kaloga kino kwenda nundu na sia that is very important nundu nduna watu yote kindu chu lakini nicho kitete andu saino na niongwa sia candidate wonde ulo kwenda semba MCA senator na sindu sionde
UCP twina president ninye na together na coalition na nina atumana kula kwe Kalonzo ndakarate kuthi no ogeanene na itupe coalition zingi nene mbewa uda na athi kwe kinyugite nene mbewa uda nene mbewa azimio na no niyo andu mai attend sindu isu matemebe nono waweta kana andu matemebe mayuka ko ulo kona sindu mbingi andu aingi mekuta noni ti andu ni kuibwa ko candidates ile ikwendo semba na UCP nendo matavia katika throughout the Kenya uthi u register na unique ni very easy wenda kwa e-citizen pe section ya Office of the Registrar of Political Parties no usisi uyu member wa chama kiva na also no usenzi chama chaku ukandika chama kila kingi ethamu kwendo twika candidate na nugia kundu kungi na nukwendo nengwe ticket ni watho kwa between now na February 9th wikalatite nikenda with the winner ticket na nitwasinda twenda posa half ya mbunge katika welembeta ni okamba twenda kila bunge twithie twina 50% UCP na nina mwatha utongoi utena alama FM ambao kwati abo twambotha koneni ungiva nienda tuthokoneni uno nikenda kwatanise na kiucha nomination ku director Kanini wini nienda uneni wa Motuse Mwengi Motuse ni chief of staff kana ni munene wa thoko mindene wa serikali ya kaunti ya Masako na no tangazite kwetia akivira cha uyumbe ku ya Kibwezi na indi be ndetonethe anena na yenda twambe kwithukisia nikenda twose woni wa bwana FM kumana na oneni wa Mwengi Motuse Kanini amba maizi tene kana nzie mayo wa yanika nanye woni wakwa nikana nundu bae mundu wisuloka atwika musumbe na kukweti nane mwaka wa 2013 mwaka wa 2017 mwaka akamba manai bandu bamwe na twasya na ila twaize nundu twai bandu bamwe ithio nthe twa taketha be anguru wange maitu mainga likwe yengi kula kwa sinda witho akamba mayo musi enda ku encourage mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka aendeze kila wendeze ni encourage mheshimiwa Kaluku Wangilu mheshimiwa Professor Kibwana mheshimiwa Governor Mutua endeze kila wendeze ona alame uda ona tute umienda ikala hiyo wavuvu nikenda palama kasinda withe mbaya mukamba hiyo ndini FM undu wa mbei nenda kwa mbei ba kwa ola utona tweka musumbe wa katano ela ngwasia ela naweta coalition zile naweta ila musiaizia na mwithukisia yewetete dinacha kana nicio ciebo na nicio ciailete kwitha ciebo na uzuti woni wakwanyi ni sungia magwe na ndo neona no athesia undu wa keli pa masaku pena ngaleko ya Wiper governor nuzio tikambia mana kwika masaku amwe na tikamana umeka nesa no okay no is women rep akoka emundu muka right namo nesilia muno kana Senator Wiper ni matona ku propose ula wepo aende bado eo mama you pageva pe kindu kipau pe kindu yuke pauju ati paje la mano mayu wa Masaku mianezu menene wa ngavana na yuko angeleka ni Wiper ne yatha na mama meanada ni yatha na mama ile umoy women rep nonge senator proposed ni bailo kumelo mundu ukuli ati neo ungavana tizokate nenge o mama ibila zio thesi itatu sithi kwa maitu yune ukuli emwe o maile kwekalandi o makakula na makasisi ai undu matona ku balance uko undu uwanthe kwitha neo kusiani cia ukokilia ukathesia undula wa mweso no sune wa wetwa ni muungami wa thukumi wa Masaku Mwengi wa Motuse na usuni motongoi wa ile kunewa ndai ya anenga ne woni musio na chuno cho mheshimiwa na ro matuka musumbi wa katano mekwasi kana kila mundu eno thasio aende palo kwenda na yekale balawe na ikuna kiloko kuna ateo pe kindu kimwe cha bata kwenda tisio kwithia ni tamama ati uneni wa
umanthi wa sindu ile itonotethia andu na mbai ni wenda andu matungianie wasia pandu pamwe kwa wingi undu batoneka na asa tuithi na Kenya ila twina yoyu ni penda andu matungianie wasia kwa bagubi undu batoneka nicho kuona pe ikundi tatu siema na cia tithio na baenda wo kigundi ja mbene ja kema na kigundi ja gele ni je tinga na kigundi ja gatatu ni original ba ya mwene kamiwe ula ni mheshimiwa Ruto kigundi ju ja banga tiunje ba kiunga mavu jonde mubaka MCA na yitu takamba yitu asia kila mundu aunga mabalo kwenda ni utabia neza yupa unepoteza kumya mwana wa kweva titezo kwata ma MP na ma MCA macha magemo no nduzu nene tabaye binda yingi muno kana ningwenda tumanepata wa kweva na ma MP maingi makuma ngale kwemwe unduzu ti undu yani ari ti undu ukita kweva wipo no tonda kweva wipo kwa mbanga yugwiwa mheshimiwa manzo ayasia na niwo pe muzwaro na kiti okuwewa nundu mo inaibo mo alama tanaibo nao alama tanaibo ni ma MP twambia nake na ni urebe neza ketha ma MP azu ni masia masiki bathukani mayetelwa nundu maikunena na wasioma na ndipo tukwazia kana muno undu patoneka okela mundu anengero thaciola wake ndiwezi ukamba ukila twina joy twina thacio mwingi muno you know nye pe undu nona atuthika ukamba na western asa Luyaland ikundi zile nona sino thacio mwingi muno ugethea mena cia maitana na nicho kuona Luyaland ukoko kethea mwe itinga ni bwate tena ndo ingi kwi mondongo ila si uko ni kwindongo ila ni wiziniki nundu yupo ka tuketekela chuna to yaje kila mundu aneweluza kuna hulo ndo kwenda na athibalo kwenda na yuti withe tina mana value ya kwithi watwina atongo imaitu maile bandu bomwe membungeni mechama kimwe yuti ila tukwaze kila mundu onga mundu kwenda chuni chote keka ani utabizia ba neza omonde kina banga haya mheshimiwa Kaluyu wethukizia mwengi mutuse kiucha kwendekethia ketha asomele kumeka leo kukela pati undu baendete ne kendo sethia ngale kwele aso vya serikali no zamba ya mukamba ne serikalini FM azake na mbanga uyonata niona kuma omunde nitwithi pekindu asungumasia when the pain exceeds the pleasure of entertainment people change kila twendese kana ngwaliula kuni kwasia wa matina wa pituka ngewa nambano cia siasa andu ni masensa cia pala tubikite nambani ya kusensia sindu cia kwasia no mpaka twithie twi serikalini ina really with due respect kila mundu ndina meaning yeyote kila kiugo ninaelewa kana pe bandu o amwe matielie kubikia lakini nyeni groundini ila nine Mount Kenya nine Mombasa ila nine sileona ile mbetani yake twina kusia ikuruna kundukungi andu masia pala twithikite na thinola twina wo twitona kwa entertainment ya kisiasa anymore nukwiwa andu alama kutwikika mo kavika na nina mutungia mubea mtongo inundu wako twete banu nikava kuma wikundukungi kwa media sa kumela twambila nilie nikava kuni na kutungia mubea you are very fair lakini not all the media nyeni mundu wa media ndio mataka nundu nithukumite sa TV representative a radio representative na maundu maingi na gandi kama buku to do with that ndio mataka lakini fairness is fairness. South Africa ila monye kwina problem ya Zuma na andwangi media nimo maumililie Zuma nimo maumililie kwou Kenya ya thukana twina mwana oyu wa 2022 musumbi ndocio ka Kenyatta tunuve direction ya itina nundu nitwisi andu amembe monde nimo matwetete bano nindi tu nindi kindu kingi chao it's called critical skills ni chao tu nindi kingi everyone nimo matwetete ba monde na twizioka twanzie kwatia ni tu maconsider ethe munini wa musumbe serikalini
baba no friend ya mzee ya president gulu wilengi itwiye inamo kwa usindu ila makwenda kwazia ni matona kwatha na 2022 maina mwana angi wa kusenzia nangi mena mwana right now kwa ututona kwazia ni motu senzezia 2022 hata kwate uvungu ni wongu tukungu gukila kwase categorically and focus kana nitwailite kuthi 11 undu mheshimiwa Manzo wasia niwe na future yaku stories ya Oka, stories ya Asla, stories ya Azimio isu siena ground kana siikini tenzi walike 11 ndwide au isiliti Asla Azimio kana even my own party UCP no we kunea kura future yaku future ya mwana waku kwa uni wokitumingo kulia and more kamba meke kwisilia twiyumba umbe ona Kenya muzima alama ethukisi twiyumba umbe then poverty wewa poverty kubinie yimu ikuyu yimu kamba yimu nzaluo yimu luya tumba ni twemebau ethiani ni economy ethawe mundu wa biashara ethawe mundu wa environment na human rights ila si overlatewa twailite kuka na mundu lo ku represent sindu sia muthembozu nukono ama kutwika ni othe makutwika ni front runners manifesto yomwe ni kuma ngolongi na manifesto ya olongi ni kuma ngolongi isu ikusenzezia life ya kwata ni woki tuminde kwenda ngwe nye ndio it is not a matter of life and death ni twike president lakini ni life is a matter of life and death ila maisha mandu mato senzia because they can die it's a matter of life and death munenge mwana na mwanenge mwana Kenya will never be the same na mwatho umo asante dakitale naende Jose no kuongala kiwo wiki dakitale kiwo nende mheshimiwa Manzo nenda tuminu kumile nena kule oyemwe kwa ku na nene kule yemwe kwa bana FM nikenda nenda soma motumani bana netwa Amina naende mwenda museisia because ulo nende ni wa Mutongo TV na Mutongo FM deni wa Mutongo FM ingale kwa sia ketwi na mawithu lokone kuye ni yana yemwe 3 FM na ndini wa akaunti ya Makueni mawethiro loko on them akaunti ya Makueni ongenya akaunti ya Masako ni yana katono ili 100.2 na twa ninga lekosia voi taitata veta Kiswani ya idhi onga lekosia motwa pesi onde ni 102.9 FM na ndini wa mitandao tu hivyo enda Facebook Mutongo FM or like na we follow and then wa page tu nzao ya Mutongo FM na Mutongo TV kedhandu so like and avo na ndi kwanda ya kedhandu so like page yakwa na ndo so follow ni Erastus Kithuku wa Nzomo Facebook Erastus Kithuku wa Nzomo na ndeni wa Twitter twatie na ndeni wa mitandao yonde na ndi mwana Manzo kindu kene niwe ni muyumbe wa Westlands bwana timu wanyonyi na meama kutikivila chao governor pa county ni novi na asia kana ni wethukise na ona mbai ya mukamba nonginya kathoko bana kwa bakuve muno na keka kiu kwa kunyuva munini waketa mukamba indi kiu tichongwe na kukule nenda kukule yulwa ndeto neni yakana chama cha Wiper Mutongo wa chama cha Wiper mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mutongo wa ODM kana munene wa Azimio Raila Odinga vena maonaina ni maendezi na muthia baya mukamba iketha ndeni wa Azimio mheshimiwa Manzo sindu sisi ndani tunene tata chama na tukakulia ndo ingi maoni na pe kindu kiki kuyu cha kuingando maenda na matekwenda ukethia ukuthia niwe no suti we other no we mother karua yasia Kenya ni multi party democracy ti chama kimwe na ndateka mwiso ukaguna kula pamwe ona kara ila ni ndeto ayekala yasia ndateka ya mwiso balabala wake na balabala wa Kalonzo ikakomana ende akangorapio patike ndukianya thina ta kwandwa on the mejibila takumana kana matena Lower Eastern kana matena chama cha Wiper patu moso wa serikali patingo moso wa serikali hii namba iko likana masabu yazu nimeketo na taalamu ma siasa na siasa omane isindo ano bungu bingi nandu nimendete kwenda kukengwa muno na uwo ka na kiri choke thene tieju the binge yolwa ndhe na ikitumeta ndhili kakao muno siasa siadhala kondo wau dede seni mende to mayenda andu na iyo na nani na mheshimiwa Sifuna ndikithiwa bungu makanseti kana no ebete Kalonzo milioni yana na mundu no tumbe ambesa ila sia Wiper ya thukumiye na mwatumbia
muyandika magazeti ni mukenge andu nitibite Kalonzo na muyayu kitu na nindapitio na andu maserikali ala mendetwe mainana nakwa ngamia ona tutaneza kwamba kwi kondo mwambe iba Kalonzo chake ipawa ibambeza ila ziayo sia 2013 na sia 2017 na anda isu mbamba kumba yonde mugabe biyaba une mwambewe ndu kwamba kumbe wanandu bekwazia teta wanzimio azimio ya umoja ipakota azimio ya ukora kota azimio ya utapeli kama kendo bau yuko ndo uno mpaka mukambo ibe tuweke wingo una mundu ayake eka kwamba kwenyivya nundo ambaye mwene ndu kweziamini ukaamini wanu kuni azamba ya mukamba yeziamini na yoza kula niwe tuingibeta na netwala ile koza kula na tuwaza ikula tuiko na bune waze na witu wambie oyinezi yotabya sai keke sabu ya IBC yona nya mukambe milioni 3 kena yondo na joke kabenduka andu ni mathini tamuno ba yundie na andu makathini ya muno azimio na magweto mandanu utona wete mugo thea Kenya batingo mugo na Raila Odinga zito the 2 hours na batingo mugo na William Ruto ne kaumo thai asante mheshimiwa Mwanzo ungebebe uneni webangwa na twithukisio wa muthia uneni wa mheshimiwa Ngelu na tambite kwithukisio uneni wa mheshimiwa Ngelu uno asia ingalikuwa YouTube. I'm very much sorry for those Kambas who are telling Kalonzo to join UDA or Azimio. Aume ithi akamba no twikindu kitu kisio Joseph Kimeu kulio naende na kono yasia mwenge mutuse onandesi kio kunenia athi naku we need unity of purpose imweo Andrew enene yulwa oneni usuwa mheshimiwa mwenge mutuse mheshimiwa kanini oneni wangilo whether we ready no ndabia haya sawa sawa kane some motumani ele bano kwa manzo niko Nakuru nitajiandikisha kama mwanachama wa Wiper. Wapi ofisi iko wapi? Nakuru. Ukula ofisi wa Wiper wewe Nakuru. Aha. Haya nepata haya sawa sawa. Don't be like my DVD and Wetangula Silvanus Kioko na ndi unaona ke yasia kauma na Silvanus Kioko yasia honorable Mr. Manzo na kuambia Kalonzo ajoin UDA na ndi katwa oneni wibano wa mheshimiwa wa county yake tui governor Mondoi Charity Ngilo kanini. Na nataka kumuuliza mheshimiwa Kalonzo akuja tuingie kwa serikali na achane na hii maneno ya kutoka hapo Mwingi. Sikizeni ili munielezee ukweli. Kutoka Mwingi alikuwa na mkutano huko, kesho atakuwa na mkutano Kitui, kesho kutwa atakuwa na mkutano Makueni, na kesho kutwa yake atakuwa na mkutano Machakos. Hiyo ndio Kenya yote impatie awe serikali. Yani hiyo geography yake yote na hao watu wanamfuata ndio geography yake yote kuwa sasa rais wa Kenya. Ebe unaona utumanisi ya katisi. Okay. Jine nda busy ba. Niona wala kwa director ne wadeka. Nda kwa busy ba kwa uloto thontuke muzimbi wa gatano. You akunyala twenda mama akula ba Kenya. Mheshimiwa. Ona yutwe mesi lasia. Mundu woe kibelani na we matono tetheka. Na nendo gutabia kindu kiu ni over miongo monza yulwa yana lakini kituma mundu wati yonge. Lakini kituma mundu aenda wachekana nyene ungamire na ngale kwenu. Na nicho wasisia ukuona Wiper kwangelekanyo yena bino kambani ODM yena binangale kufulani Jubilee yena binangale kufulani UDA even as we talk yena binangale kufulani yunundu andu mena mundu wowe kumbe na mezilia mundu usuitu eba umbe ni wote kona nesa you ikilake ndo wedi mwambe yona kita wa conditioning Kenya akili sio ekiwe keu na ambiga baute mu nango zize u na tikito boyangayika na sigabenduka undu akele geography Ora kwa geography nendo kwa tensi kule yakwa ikule yakwa yugete ndina aroka magavana ondele na aroka mheshimiwa Ngilo ikule yakwa yugete magavana ano maokamba magwatanito magwatanita mena uito
ona umwe mathi ubathukana na Kalonzo kana ona maendete ubathukana na Kalonzo bado Kalonzo ona wetu kumakila na indi none we Kalonzo ku yake twi ona thigena kwasi kana gavana wa Wiper no ukitendeni wa kaunti yake twi Mheshimiwa bwana FM Mheshimiwa FM yo hati undwambe Kalonzo lona Mheshimiwa Kalonzo lona ikitwi na asia gavana wa Wiper niwe ukite ndeo ndungi utona kwasi nundu wenu wa mutongo wa Wiper na ndio ta analyst kana Kalonzo ija makingo ya lodhozia akakela ja Wiper utongo esi geography yuke ndujambe kindu jagele mangavana mena uito mangavana mangavana ne kwaje mubaka bauti payo mongo ejo zumbe nundu ngilo entio ngavana mutu anwezi ordina ndandaneza wanda mwala Because mwala constituency kule champi you indiyese you know so you kwa ne aje payo mone techwa payo mone techo zumbe ko katika ibele mekwetia payo mo kusinda na Kalonzo ko kebela cha yu kiwango kila Kalonzo we bala uita utona kwekala mezani lakini mazukumita azimio mazukumita yu kiwango kila Kalonzo we cha kwekala Kenya yonde Kalonzo kunda namba ida isinda na mundu mangavana latwe namo atio mangavana latwe namo no meti utongoi na chama kingi Wiper na makapeta geography yu twamina oka ya mina kwasia Mudavadi na Wetangula ni lazima makadha manambie kuwa kutelema banini na wika hata watelema yu atelema kisiasa umanda pala patona kumbani andwa ingi angalau makaonenga mugo wango wa mona meya ingi na ukethia numazo kama onenga wikwatyo Mheshimiwa Kalonzo wa musyoka geography su kuwa ayiwetwa nayo ndina thina muno nundu kwa gitumikila na chokwe binda thiki cha aende pala utona kuona andwa ingi matona utona mona maunje maimushangilia na makamonenga bina mweu na patengu wacha mikuta toto bangite tene ona musali hata akila okay ngoto zungia hii nuzio yu iketha nako inisaide hii yungweta kwasi ati nuzio geko na kwa Kalonzo na kwa Wiper na kwa Oka yu kwithwa oyonekie yoneka yona obala ya jugethia ithani thezi ni zilo getwi ugethia zelo mazaku nimekuoneka meona andu mombene ti andu na jela mazia itienza mombene nimekuwa makwa hata kapina kanini ugethia nimekuwa makwa hata kapina kanini ugethia nimekwezilia no to nandu na no jo maendia kwa Mheshimiwa Karua nundu kethwa batengwe na kale muno metha maizie tithimbo kungu kugwa Mudavadi tekomba nyomba no wake ona tena ndo ingi kwewe lakini juke thige getondaka yuko kwa ta mutaalamu payo ndunge mundu wika Mudavadi Oka na Mheshimiwa Kalonzo asia munana wake twa Mudavadi na munana wake wita wa Wetangula payo ndunge na atona kwika mundu lo na mutai yake kiu amutaite nesa ateo hindi icha kwamba zo kamusi ateo hindi yesu ni 2% na miongo kenda yulwa miongo kenda na yulwa yana utieli otevya kuyanza ko na we wako kuyanza akatabia Kenya lange kana no watu ikamsumbe inondo bana FM veo ana ngewezi ya muzi veo ndingi bana question yulwa ngewezi ya muzi na ingene wa mase kana ona ndo ingimene yumilia ndini wa mbomba noizu na beda bayeto kenene kingi ndini wa maondo asikuwa sia neta ambia sio ina maana osi yeye vai nyoguli ati iba mwana mwedugezia edho yu mwedugezia rona kwazia paina umelete andwa ingi paina nizi ando azia andwa ingi nundu me kombea na bomba nwele ingi sidiro ziendeswa nangi nudo na kombea na kula kinebeke no ngwenda tusyoka tusisi nudo na kuda ai kombea na andwa ingi Mheshimiwa Kalonzo musyoka ombanito kambani kwake musi ugethia mundu yazia munu kuona aile kuda na andwa ingangi mundu ombanite kwake musi nudo na kuda ona kindu cha muthembozu ateo ni utapia nesa edho azuni moma nai kwake musi ketho anaendie bandu bangi edho ena nini kwa azu na anda kwatola mugo wango na bina wakunga mengi yu kila kikwendeka chuma kiu onake Mheshimiwa wa mukonezi mwake anu akwiyara agwiyo kane athala nendo ukutapia yu utongo ini mukethe wanikindu cha muthembozu mundu mwikwatite munota Mudavadi na mundu mwikwatite munota Wetangula ukwangale kweyenge no nimana kweto shangelea kwaza kana nita kama tandu meima na saila makwete kwazi neo andiki mobo na mumepa upate ngwe meazia tsunami ne ukie
yukila kika wani chao ola waisie asiokano mbapa kaka yake siliati yoni kada nekana withene na kwara binya mweu na kuuke umweshimiwa Kalonzo neki cha kwambozo kamusi akone andu make akwate binya mweu ni kindu kya kawaida ta kila mundu tonda kuyenekana kwara binya nanyeta mutaalamu ni urebye neza ndanailete kuiba andu bange anailete kwamba kwa kampani kwake ate mweso yuke uyu mweshimiwa ngilo kuweta Kalonzo ena we mwingi muno mbatu mweshimiwa Kalonzo ena we mwingi muno wakuma aluka thinza withene watabia andu alange kana no tona kwendwa emusumbi nundu ukamba no bigeti abantu baseo asante ndio wadukise kwa ngemina bio wadukise nukuwa ndo mewa kuya Kalonzo bagele ben yume kuya ukamba Kalonzo pakube ni to kundeti ndio nidi kwikala pomono une Rift Valley nondo umonde Kirinyaga umonde ngare wasi Kirinyaga une Rift Valley no kona omba monane kola woni yokamba ni kwaje mheshimiwa Rift Valley tikwenda mindone muno tikwenda Baringo muno tienda kwambia Eldoret thete tukite Kericho tukite Bomet tukite Nandi unomba no we Bomet una babele makole meba no mheshimiwa Kaluyo no sio akasongia. Which formula will Kaluyo use to divide these people in terms of economic classes, poverty and family? And even kaneso ameneke ndo songie ndo masame tunamwona madhalile kithuku tell Kaluyo to come out of comfort zone and start his campaigns. Na manzo ovungu wake no vika mwiso. Otherwise manzo should always be listened to FM, who is always wise. I'm tuning from Kalamba. Kwa Kalamba tuwasendete ni Patrick Mbau Malika, Honorable Vincent Loi. Na yende unge na ke Asia. Etwa MCA James Moli Kimanzi Asia. Ni kweli kabisa manzo without law Eastern Kenya hakuna president Kenya. Mr. Manzo ekai viti tuenda Kalonzo or ikiviti tuenda Kalonzo 11 na muitavya our 3 aye kiwande kabauti keseo kan nisome kukevumbe tell our 3 - governors from Ukambani region, that is Ngilu, Kibwana and Motwa mekanena okay sawa nikwati ni otomani noele kala kini no tumete ndeto itenzio nona mundu MCA James tio sio kutumia ndeto sia numano twenene atongo imaitu kila mutongo yane wendaya ela yake ondo violate Erastas juu Uhuru ajatangaza is successor by any chance aseme ni Kalonzo kuna any effect kule Yesu bana FM no tusonge ende yakatabuka baba Kaluyo Kaluyo akole makule meanondo bau na kwa ndaya no wakatumia ndateka ili kusongea so formula la Mongolia kana ilani tumite iloto nyotumia ndo notumia na nende kutumia nye utongo iwako uyaethi wa wokamba ono mundu kakuli onandwa mokamba makuya mesila Kaluyo ni mundu wa Meru manzo tiwo kitumi cha kwisi liuniki ni kwisa kwithia mambisi ta mutongo wa Kenya maimbisi ta mutongo iwokamba huwa kwatanwa na nundu ni easy kutemptiwa. It's a lot of lawyers matter. It's attractively tempting kwisilia kana ukethia na stronghold katika tribe yako ni huwa leaders ila sipo maga miscalculate malika tribe ni na maiyumia ba yuma tuika nganya ni wokamba nganya ni waluya nganya ni wekuyu so maiyumia outside the click cho nye ni dizike wokamba taniwa ni mangeti ya very surprised na kikamba ungu nena undu nyene ewe ndudu ni maembeni na sindu sia mthembuzo na ndiye ewe so yes kilulu wewe mugamba neza so ningu kulia a Kenya formula yakwa ni throughout the Kenya, not just in Kenya but internationally. Nundu ninye the most experienced internationally candidate in the Republic of Kenya omonde. Na ni actually accepted in the international arena than most of them. Ni dukuma Washington DC for 6 years, Nick vice chancellor in different countries as a university dean. Na all those ni combine ni trained other countries like Ghana, like Nigeria. So ndinambililia ziaza kwithia nibano I brought change to Southeast Asia nisio tuika in Wall Street. Now I have won awards and not just kudokoma. I have won awards in Wall Street, which I have, all these things I'm able to prove. So uzuni na musongea na you kindukilangu enda kwa Asia ni
nundu ni ground ni kuota vya Kenyans umundi nundu the highest population, average population age ya Africa ni 18 years and wasu ni new population and waingi manale ile kula ila kunen exercise niki kuona katika current lineup ya leadership pe mundu makwenda kunia kula so makithi amena apathy they have already taken first stage to reject all the leaders make katika lineup ni woki kungokolia andwa ngima media taku matu expose maka to no ways nie ni mundu wa media we na kuni to isi undu ethokoma ko maka to expose the front runners they are front runners right now but also kila kinandele the mwana wasi ai umila noyeka kwikala weko ikulie suni seo muno ni netelete chama chakwa kithie kithuru kiki sawa na unity sikie na alliance ila tuna utautania sio kabandu bamwe ni wona atuma manzo meke gwe Kalonzo ndagethia na wasiwasi ena kunduto na kukothukuma na pe mwana inyaba uka make sure he is protected na kala ona ezomi na siasa we will protect him for the service he has done kunye ndina issue na Kalonzo na baile ya kuthia pepe pandu babwanu na namba ya mwisho yes nina sia andu alama kwenda manzo no watu fafanuela na mkulie kulio andu pe taliki 10 taliki kenda sia February very critical even kwenda twika candidate no muvaka usenzie utwike wa chama kila ukwenda na nina mavocha chama ni cha UCP ningu manenge nima kunengwe ticket nikenda to sweep around the Kenya in only of the wave. Dr. Kaluyu is the wave they have been waiting for. Kuma unundu kindu chenda na siana wave. Nela tu nena, we'll be talking within a week or two. Ila tu nena, Kenya ikiedhia hii hurricane, tsunami na earthquake combined. I promise you that. Aya. Yes. Na hindi mutambiro nena ndio sensi ya mudia. Naondo nenda tu mine mheshimiwa Manza na mheshimiwa Kaluyu na bwana FM. Naondo ni saa sita ndataka 10 na ile netugezo kewa ba twejire kana tukewe kana mboso ma mautumanio mavuthu kwa mituki uno yasia mwendo kitwi ni suit wiper savina savimbe savatia wavinya we atavye Kalonzo asukumite Kalonzo atavye akamba asukumite Kalonzo athikwa Raila wavinya ajue wakamba walitoka kwa Raila niko ati anene mheshimiwa Ngelo ndinaweza hiyo mheshimiwa wavinya asukumite mheshimiwa Kalonzo athikwa Raila musio kimaidia nake mundu no etwa mwe address Kaluki tuambao mwino cha ekana ekamanya Kalonzo ndo kusema huku by the way we don't vote for here we are voting for wiper 3P suit okay sawa Sara Kilonzo ya singilo ona akanena ata ndeu ndo aendete mosi aya Sara Kilonzo ende ongea yaza kitwira ada ni wiper na ngilo atavye okay atavye Kalonzo osu ovyo Cyrus Makau oziaze Kaluki ane na nesa Kalonzo ungama ukamba nivevoka na akosa kura sio ukamba 100% Deva ndothi ananga diaspora votes Ruto saa hii akona diaspora ya Mount Kenya asanti mundu Victor Makau na wamuthia yasia FM wane na uwo eto Cyrus Makau na hindi mheshimiwa Manzo kwa ndaya ndateka wimwe nene na mwene ndi mukamba ula we saisi ndeto sia kusiamudia kana sie nitwabangite otene ona musalia na watangula matona uma nenda kwa sekindu kilake natumie ila watangula na musalia bana uma manaizie kindu kilake te option ko ni Azimio na kondo umo no mathukume na UDA lakini usenyo lawe bamaketie komelwa ne UDA na nugo sisi siasa sio bala siende kuma mbala musale wa watu waiwane UDA ndo amwe ingi wathalile na ndo mona makanzetini kwa ugana ndo na kulia mbaya mukamba ai kiujana na ni charity cha no ekalanga au kona Raila sioka ko ona kerudu atinda tu no nomba ni to endoret bana ruto bana endoret ba imondo na thena na Kalonzo bana kamba mundu na thena mwingi muno kila kebo mukamba ni nenge ndaya na yeka kwivuthia ona itu no tusumbike ona Kaluyu no asumbike na yupau nibo andu maileta uthasia akili na nyene ni thukezi andu nesa na pe andu ingi mambikia twe parliament kana andu ni manoetwe ni kindu cha kuingwa wenda na mutwe kwenda andu ni mekwenda yumethe ya moye tando kondo ndipo na nyependa makosa mheshimiwa Kalonzo kwendwa embaloti ni pepa mheshimiwa Kaluyu kwendwa embaloti ni pepa
andu mekiwe baya ona kibira chama kuone cha senate nini gwa moyo siasa sina competition siasa ita competition tinzio enda ha mundu aketia na kuzitia ndio ndizita dala mundu ebina muno onatoa PC kilo unfortunately watu tiye nangaida thomuzie thayu wake neza mheshimiwa Kilo kuija wendo aute kula onemwe sio ndeye ndiye no tuko kwa mheshimiwa Kilo na nuka thuku maingi wi mubalucha nataka amuso na mutite akula miongo 5 na ile ngili kula 5 na ile sio nazio mutia na sio na mwiso kondo ando metele nende mamwe na kuwi mundu na uru tiwe weze kanu nuko newa 2013 na 2017 ona anu kwenuka na niwe mwana zitu sionde na niwe umire balani kwa wana maga utinda matele metwe okay umuthi tu 20 years ndo Kenya na une tukaenda Bomet wandu maitie ujoka rafia Kalonzo nukamba no mpaka atongoilange bazoka maka iko kwa baike ndo kithuku na ni tutu ya mheshimiwa Kalonzo mithandala atiana no zama mazembie tene makona abira ona official campaign time ikambe ya matuku 29 Mei mithandala miongo monza niyo ya IBC yukambe ni ile yende yu ona tukwete kukulia tumose kula ni joke yende na nineze kumba no lawo implement une ogenda yumba no monene no situ kwendo wa mwezo tiumba nangi ndumba Nyanza kwa Raila mwene nangi onageti okukaku na tiite kura sio ndona ila sisi nitendo na strategy ya odika Central Kenya ndo zani nyembike kwa andu maga hotel banga ana mateka kukia okay asu Raila ni competitor witu Ruto ni competitor witu nowo mbunge ndi abunzo matuko 23 mwezi wa 5 mandu makapendu kapyo nundu sai president Uhuru Kenyatta nunu enda namba sia twa izi bunge na bunge kaema mia ni tikiri president Uhuru Kenyatta kuendeza serikali ko vitu budget ajumbe mambo na matebo ngidaile umakebelani kwa huo na mbunge ndinde kineta ndo thibae mathiniti Kenya ni kuendea mbunge mebo na matebo haya kondo mheshimiwa maamina yo kya mwezo ngulia Kenya na mukambe baloyi tafadhali kiundu to na uchangia nondu to na upendo thia Kenya ni kukuna kula mukamba oze kula no ithiuka kune palo kwenda ukwate change kila ukwenda wino bazo kuna kula utemo inge notakwe wane baaga na nibaya kuna kula uwete change thino ndikila kibata mukambo oneke akona kula teka utala tukula tinina nigo tingibete ibandi wesigibete na rastas machief gino mundebe na ibandi bige bono italatitwe gulia mesie andu mayuthi kibandi kibata muno kwa mundu ndo na account ndo andiko teke bandi ndimo so ibandi lazima kwa machifu ile ewe bindane wondo andikitheta mukuni wa kula na ithio kuna kula na kendo bino mundu rota kuna kula kana ta kwenda kuandikithio ta kula ni wambo haya wambe kwa zetu yerengania ni wambo haitie ni mona ama umba no ya wona ando kama zao kuna ikula maikina ama umba no ama ukuando ando ama ilike mbasi ate munenge yana dalika mbasi atwa we umba no na wewe wake kuni kukuna kelele na kula na inko tafadhali tuose kula amukamba takakete ndo tuende tengina mweso nitunenga no taola wailete ibinda ndo kula siasa bindu ka okela motha ila muzalo na umye no nyo ka obendu kwa kama no na velile kwangela kana kono siasa kala ibindu kila motha ekaitwende Bomet yone otela kumba no tena kumba no monene Bomet kwa Ruto mwene haya mheshimiwa tena mbotiana naku tabia zeze kana no mheshimiwa Kalonzo no muvikizi otumani wakana no kwenda kania akamba manene nake ba Mutongo TV ningo napenda pata mheshimiwa Kalonzo we mwene yete ba na ene na nisi akanenga na itumi byane unenda kamba baba kana mheshimiwa Kalonzo niwe kalete siasa ne ibinda sa na nusisi ne sapyo na we mwene nunene ne anasia kupike yabu oro hata mundu na makoma na ndaazia choice chake cha president ni Uhuru ni Ruto ni Kalonzo kana ni Raila chunda weta okay na kondo wenda ndaya ndo maende kwa Raila nike yu mangaba tameba maingeta mama wete kuma maingeta tamwao manenge ndo mwanya usido ando manengo mwanya kila kipata vyo baito osakula ara ndawe kona balokwenda asante na ndi bwana FM na kutwemina ona ndeto sia kusia moja kwa kwanda tekemo na nusu
naende kwa lamea ya there are two horses Mheshimiwa Kalonzo anaise wendi Buffalo Soldier FM undwambe ni mubea musiaizia mwithukizia waitu nundu akwetha na itu ndwa keli pe musiaizi ndisi musiaisi kana mwithukizia wakulia uhuru akasia Kalonzo tosha petha bailiata azini tambia thisio aitie Kalonzo tosha nundu kwanzia maka nengiona kalewa kasindu ile ingi pe andu maiki o muzumbi matona kwa zetika kunia Kalonzo kura nundu akiu muzumbi wa weta kindu cha katatu ndizi Buffalo Soldier ina mina ziata na ndino toni wa usongea kimono lakini kilango enda ayendo usongea kilango enda kwasi mina kilango enda kwasi wine kingokelia ba nikana uko mina yes kilango enda kwasi nikana Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka eno toni munene munuyu wa kwika yu akutethia mukamba yute eno toni munene munata endo kwoni wo ogithinda tikomona ndwithela haya mwana uyu kuwe wibo wa kana Kalonzo akathingale kweno kana akathingale kweno no moza serikali nendo kuya kana mwana usu aibo ngilile na monza na Kalonzo ni wanubie aenda ngaliko fulani ngalekwela waendie nundu ni waendie pau maziokie mazumbe kenge miaka 15 na hii miaka 15 Kalonzo ndaretheka muno na ketho ni waendie ngaliko yengi tutha twambie kuola utongo iwa ngaliko zwi mwe na miaka 5 na tithisi kila kitu na kuka baumbe atona kutha neo wa muzumbe nundu ula wazumbe kai binde wele kutha wazumbe kie binda yu na kazumbe miaka yengi 5 na kathukia Kalonzo yu ena mano bwatosu na ni saasi yake sia patengu kwikala nthi apoye muno na aikulia ngai amunenge obwani nikana pala ukuthi withi ni bandu baketha bazio muno kwa gamba na kwa Kenya yonthe nundu nienda tukula nyondu mo wela izi ba zathila mbai maya zumbe ka miaka 35 nenge 40 nenge ne bathi petha baendewe neza mwiso yungi mina yes nendo ngukulia Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na ati make onthe mamo tabi ondu mwa bata ati yuba uyu kwasia no kwenda withiwe ne wathimu wakele bene kwe bindathi ekalabu kwe bindathi indi bakaumela undungi wikaba ndukaasye nduwisililia nundu wake Yesu ainena na teimake amanengie ngelekano mwe Luka 15 na amanenga welesyo mwingi kwambia muzo kwa miaka 9 wonera mupaka muzo wa mengo lakini ndo kuonenga muzo wa mengo na ile wiwoka ni wa mwana omwe wa imwe wozie mali na athi na esakuka ila mwana uzuezie kuka ethe isi ati mwana athenziwe ngombela no nazikiwa ngwelanzeo nazikiwa mbetezi ya dhahabu nundu mwana anaimwe anosiokie yu Kalonzo aende na kwa nikana mandwe nikana ila esilia we ambia kwisilia no nisioke musi ogana inengane masharati aziati na ndakagie mungu isharati ambe amwe eka anganya maiti ni mwanini mazumbi ninyela ne munini wa muzumbe ba ona ninyela ne muzumbe aya nundu wa keli Mina FM undu wa keli yes. Nienda kukutapia Mheshimiwa Manzo Kalonzo mainena kindu kila kingi chochote hata pia ndu chama chake chao kana chama cha Wiper ti chake chama cha Wiper yes. Kiendeka ki intact na aendena kwamba je profile mind mbometi na mambo uma kwenda kuweta isu nionziela nzio ya kwamba ti lato wake ambatu pala ukathi iragilogetia akanengwa asante nimupea musiaiza na mwithukizia ngaya kwa thimu baka munolonga tukwana amina wabe tujenda tika lakini ni sawa nengi FM bado wana license ako na neza wazi bado na ume hapo nimekweza asa tosha anaguwe no wako na neza naende nimupea muno FM nondo wa wewe wako na wataalamu wako aseze ingeme pata na utaalamu usu wako na manda webu kibila ni kiute okela kila wachumwa naende FM ni mutaalamu wetu wa mondo maki uteti naende Mheshimiwa Kalonzo twimina ekanetso moto ekulo yebaya kunikendo mina usunge na
kwanda teka ile yu na wemina ask Dr. Kaluya to join UCP Dominic Mboya na Peter Charo na Kiasia Kaluya watavwe motendo lesa wambo ngeni ili kumande let him vie for Kitui Central MP where we need a change. We can build him from there. All front runners began as MPs. Even Obama began as a senator. Kaluya nataka siya kuile kamera ne. Na that case ile sio sungia kuli and then ngumina. Okay, thank you. Itumeneza. Okay. I mean ngumina ingile isi asia kumina. You anaweza wangiwa. Okay, so nataka kwa asia ku join UCP. Thank you nundwa interest ya kuna nini kana ni mwewa kana nina mwita chamani cha UCP kana Unified Change Party nundu tuyanduma unity na change. So ku join we need kila Mkenya with our ENA number ya ID ENA nwalite kwithia ENA kana ENA account ya e-citizen. E-citizen teneni unaandika mathangu uitwa kwa Office of the Registrar of Political Parties itumbwa wikulia mwano sense kano yaandikia chama kilone nacho lakini kuma umundi ni masenzi sie pakubimi yilit mithelu we walito kuthiwiweka uthi kwa e-citizen usisi chama chako ni chao na withipa withio wisenze chama chu uke chamani cha UCP we mudhoche netha nukwendo semba again kusemba as a candidate nina kukulia uregister before February 9th taliki kenda mwi wa keli wa vetucha ndotona kuya candidate indi chama kitu na manifesto ila tu inayo na nyenye party leader na ni mu business ani nena straight na ndivitasia muke mwikata tutongosie imwe tinye ni nyoka tose mbunge tose ma MCAC tose parliament isu ni tutona. Now kindu cha mwisho kindu kila kikulio lengi mwimako liani wambie bande. Oh, okay. Isini nzeo twa bundi isi siana situ kusia evya ango waku ndato na kinduki we witata nikini kwithia ndwa atona twa bundi isi kwi ya siana situ sia sio tae tutoto tunini tukuve lakini ngukulia kamba kumomo mote ndoto nene ndingu na ndangau patenge wasia aiwambililie bana andwala mambililie tene umundi na nimo makotweka me front runners me na bakubi na ndu baweta masitwa na nime isi ngi bayo utinda tu yaweta maingi ba me na about 250 years sia experience no tongo mamwiki teata ikuli yako ni zungu tungu jana yako kwao kutoa oyazi ati twalite kwambia bayanthi nyene dukumite Wall Street ndwenda kuthukuma wika umamba mama no munzi nuto no sense yatayo menda akumanda they search for you na thukumie 6 years sense ya ndingi tuyandika maundu ma South East Asia nini sense eti mathayo ma ndingi na umundi nyeta ni tani na thukumite ta vice chancellor kana university dean pakuti kilandi ya Afrika kana 70% this ya Afrika ni mundu nisomethetie as a professor na utongo iwakwa wikethia wa Kenya utongo iwakwa ukethia we international na Africa na Kenya ya nena Africa and wazuno ni makonio simu Africa kethia ya nena na Africa ya nena the world talks kwa utongo iwakwa ti waba ngumina my conclusion nye nina mutungia amuvea enendi onde na alame edukisia pomwena Erastus nzomo tuambila nili very young na umundi I'm very proud kumwona ona ni waaza viembe wakwa kumwona atongoeti katika maondoana kutunenga mwana kila mutena na kindu kilangu muimiza nundu manzo na the expert pano undu manena kosa kura na newe mwe no manzo asia uthi wose kura utena kura ndwina wasia ukune balokwenda kindu juni chambikia uthingu mwingi ukune balokwenda nundu tutuye tubundizwe woza kura sia uda ukakune uda bai kindu kita woza sia ODM sia Wiper kana sia UCP no mpaka ukune kura bu bai kindu kita unu pungu andu mende na two horse race bai kindu kita wa two horse race horse race ni kindu kisobe ni media kana no andu nikienda machenda wize kwithia bai repetition ya second round with your mwana wako kusinda kanolonge ni wako kusinda mekia second round nundu second round yathi na nethi wabo tuenda number 1 this time kana number 2 twathi number 1 or 2 kivila ni kitu kwa from now on 2022 tuimatani sio ni manzi ya
tumupe itina kula tumite na nitumeze alama tuyeme itina mena miaka 250 years of experience na ni moto tuye na mo matopiketi ba matopicha etha nubenda nye ndi candidate waku etha nukwende wabala tui ndi candidate waku nundu I'm seeking change lakini etha nukwenda change wivye nitwathi nziengi nitwasomithia ciana citu taxes ni athithio uchumi ni wasoba I'm the only candidate actually in a post-corona economy. Naso my master's in finance and economics. Lakini my PhD ula naendie medical school. Naso me health policy and research. Ubo wa HIV, which is viruses. No inye ndo no nena post-corona economy. Nundu ninye ndo nisomete ubo wa economy na ninye nisomete ubo wa health na specifically corona. Kwa uni na mukulia evenu mkuiwa nitona na nasia nina approve to do with that munenge mwana na kwa ndika lecture na ilembeta ya kitui ndika muthama nikethe ya nengu tuili na tina tina nginela tokasinda na ni makatwiwa. Thank you so much. Ngayamu tethesi na may God bless this great nation, the great Republic of Kenya. Amen. Na ndi ni muvya muno mheshimiwa Dr. Japheth Kaluyo na ulawe na miama kuchikibila cha usumbi na utundu na kwa dhani kana ngwizo kwita unene na enende umelesi maundu alo kwendo meka na niki makunyuve tawe mu usumbi sisi ama Mutongo TV na metu kisa Mutongo FM kadono ngwizo sio kedia ingi nione maundu mengi atonya kuelanja ndi ni muvya muno Fred Mbatha bwana FM mutaalamu witu wa maundu ma uteti ula tukwatiana na kigevina kuthila ingi neonza au maundoni ende no siokie ukamono kwendani kwanga yo twende 2FM ende muvya mwanya mheshimiwa Maanzo kondo wako kaevinda kuthira ingi mheshimiwa Kitonga Maanzo ni mujumbe wa kilombunge cha Makueni constituency na yete kivela cha Senate county ya Makueni. Mheshimiwa Maumala na Mwadhibo Met Ikumbi Ya Siasa etambuleke naindi nangu ndo mozesia ne muvya mwanya kondo wonyuva Mutongo TV na Mutongo FM watamanya na ito 13 ambeye na alama Mutongo FM kelo sese TV na no kulya Mutongo FM kwati yava Mutongo FM ngale kwa sia ketwi angale ko ino sia mwala angale ko sia masi kangundo tala kubingale kwa nginyangale ko sia runyenjezi embwizi onde nginyangale ko sia meru kuni yana imwe na itatu katono itatu 103.3 FM tukangale kwa sia Makueni ugeto wana ngaliko ya Kajiado na withe yo na mawithe loko onde ni yana katono ili 100.2 FM twainga likosia voi taita tavete si onde kwenye sia kamba musu yevyo twainga likosia Kiswanya yevyo nga likosia Motwapa kukuonde Mutongo FM ni yana imwe na ili katono kenda then wa mtandao www.mutongofm.co.ke na oingetwe na app enda kwa Play Store wandike Mutongo FM na we download app yitu ni gando sethi na withukesi ilungu situ mauvo we vonde vala we naindi ngaliko ya Mutongo TV na YouTube itu ni Mutongo TV /FM official namba tumani mukuvini ili tatu kenda imwe tano then wa Facebook Mutongo TV na indi ndeni wa Facebook yakwa Erastus Kithuku Anzomo endavo like na we follow page Erastus Kithuku wa Anzomo na nita wa na indi muvya mwanya kwa Tongo na alangi mavikena kwa ile kilungu cha Ikumbi Ya Siasa tuambie na mukuni mitu wa visa Joseph Kawinzi director Madam Winnie Kanini Mondwe graphics Elizabeth Kanyiva na Joseph wa Kitheka alatu atelianisia kutuma kilungu ki imwe kwa masaa asu eli na nusu omonde twabirucha muno ende ni sawa sawa kuma kwa ndi kwende akiyo cha kwa ila na week mwailu na ende alama vitu ni Ikumbi Ya Siasa ndene wa YouTube yivo Mutongo TV /FM official na ndene wa Facebook Mutongo TV na Mutongo FM na ndene ende wa TV yaku oni kwacha kana omonde Monday saa 3 kwacha pikia na kwithwa hoyati ya kilungu kimwe kwa yomwe kwa oyu tiwa